re tla lebella topollo. Amen. Ye e leng ka mo go Kreste. Amen. Jwale re tlo bala gona mo lengwalong le from verse 24. Le ka re balela yona. Romans chapter 3 verse 24. Yeah. Jwale o thoma na mo o theoa le yona until verse 27. Ge ba lokafala ke go fofiwa ka gaugelo ya gago ba lokolotswe ke Jesu Kriste. Ke yena yo Modimo a mmeilego kgale gore ka madi a gagwe a be seboelanyo ka tumelo e be gona go bonagatša toko ya Modimo. Ge ka go se fele pelo ga gagwe a tlhokomologile dibe tše di dirilwego kgale. Ebe gona go bonagatša toko ya gagwe ka tša metlha yeno ge a tlothwe o ya ka toko ge a lokafatša ba ba dumelago Jesu. Bjale boikgantšho bo ka baka bo lelekile ka molao ofe? A ke ka molao wa mediro? Ao ke ka molao wa tumelo? God bless you. Amen. Ake medicine ka moka ka leina la Morena Jesu. Amen. And then re leboga mo. Amen. Le ntshwareleng ke sa le ka wa jasa gore ke no ba e go ordinary man. Amen. All right. Mano ba le maabane be ke palla go ba ordinary man. Be ke tshwantse ke rere ne hard terrain. Okay. So I was hardened. So dale ralo wa bana ba Modimo. Amen. Le kera monno mo ke re I am so tired. Mara ke le ba Modimo ka ora ke re shifa ke go ro ka rata bole. Amen. 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 Dolo go tsa ditaba a se ke tshwenye. Re tle mo ka baka la jona. Amen. And then le wa kudu o ba mo Shanguve today. Amen. So mo verse 24 e re botsa gore re lokafala mahala ka kgaue ka topollo ye e le go ka mo go Kriste. Amen. Bjale ke nyaka go ra lena ke re topollo e ka mo go yena. Amen. Lena le naga. Amen. So it's very striking. Ibile nyaka tše dintši tše ke di di tswalela gore ke se ke ka takala ke rela 5 hours. Ka hwetša le dirile single service mara ka e dira 3. Kore ke a itheeletša kere. Jale taba ye ba redemption ye re le mo yona e ka mo Kriste. Yes. Ene yona topolwane re bolelang re ka mo Kriste. Re tlo nna mo ra nnela go bala re bolela ka yona. And then re tlo ba re lebeletše ditsopolwa di farologane. Amen. And then re nyakolola dilo mara re kwana. Amen. Jwale re itswaleleleng ka mo re khutele batho ba nae re botsane dilo rete. Amen. Ke a dumela gore tangkwa Amen. gore dilo tše ke tša batho e ba khutile. Okay. All right.
e no ba gore tšatši le lengwe ba bangwe ba ka ba re expose ka gore ke bona dilo tše dingwe mo pele yaka mara kgaogelo ya modimo a re apara e sana le nna kere jale mona dira ka mokgwa o dirileng mo ka mo ka o jale le nkwe mbotse bana ba modimo topollo ya rena e ka mo go Kriste and then ke bule rasete ha bolela re ke yena yo modimo a beng a mmeile kgale gore pele ya etla modimo bentse a mmeile a mmeile kgale ore a wena propitiation la o bola gore ke le boditse gore propitiate is to buy favor ko reka favor le rekeng kore ya kore go nyaka o lebelelwa ka botho ntwe o e dirwa ka ntwe ba reng ke propitiation go lentswe le ba reng propitiation a kere ka mo segoeng ba no re poela ra atonement ya re poela kore atonement e re tliša felo o teng mara le tsebeng gore o be na le bolela ka gore o bo o na le modimo a kgopišeileng le motho ya kgopišitšeng eng bele kore wo o tshwantse a rekelwe favor letsware kore ge le kwa ba re o be bantši ba mmeile gore e be moelane kore yaneo lentswe le le moo ke propitiation e ra gore e be ba mmeile gore a re rekele favor kwa le na le nnake bjale e re ka e bala ko bukeng ya Esther e re you are preferred above all women kore mo gara basadi ka moka ke wena yo o lebeletswego ka botho kore le a tseba ntwe le dialelang e no re ka gore nako nngwe a re e bone for what it is kore botsebotse re diretswe favor mo gara lefase la reka re file monyetla o batho ba bangwe ba seneng nago le na le batho ba ba di-denomination ge ba ka tseba se le se tsebago ba ka no le phala ka o leboa ka gore one bjale išetse ba lala bosiu ba lala ba rapela mola ba sena se lena le nantsho gore mola lena le filwe e favor ye ba senang nayo lena nako nngwe a le leboe o le kasi mara a re se ke ra ya le yona kudu re se ke ra tara sola re mpele re nyake kgaolo ya modimo halleluja ruri ka kgaolo ya modimo e re ka dula botse ra itekola ka molaetšago re a bona gore re kgole kudu amen maloba ke boletse le batho ka a thought le bona kelelo injere almost more than 2 hours and then ma bane re bua ka eng visitation mara ntwe ke le kange o re ke e bolele lena ke gore re kgona go bona gore re bomang and message yo o tleng ka Malaka 4 bere kwa ona ba re ko tšea dipelo tša bana ba dibušetša go tata ene ge dipelo re rera di sa bušelane le tša ba go tata wena ra ora se re right ka bara to khutelana
le moreri mo bue a ka se khuthe ka ona ge e le gore o dirile se malakafo a stage se tshwantse se tšee dipelo di boele ko botatao mara ge di sa kgone o boela e ra gore a re a dira ntho engwe right bjale re tshwanetse re dudišemo re tle re lebelele topollo ye e lego ka mo Kreste le na le nna bana ba Modimo so re ka no se be le mantšu be ke sana le brolo ka mola re ila rana ra gore buka e o e bala o re be le ratha mara bona o e go mare bjale ke lebeletse mobuka jaaka ka moka ke marata fela and then go na ke di gomaretse a o sana le ye na le ka ba ka ntle le yona e sa e gomarela gore message o le na le re la o dumela mo nna e se puzzle gore ja dingwe le lengwe ebile nako ngwe o khotse sa le ke bala temanete ke sa tseba gore bjalo ya pele ko reng ka baka la gore o khotse ile gore ke taba e nngwe kgolo le na le na bana le sana le nna ke amen now re lebelela mo Paulo a bolelang ka gore Jesu o beile gore e be na seboelane o beilwe gale has been set forth from long a se taba ya maaba ne le na le nayo amen now brother Branham o na le dilo tše a re bontšhitšeng tšone mara bjale o re ko kgone go kwagala ke tshwanetse ke boele mongwe re bale makwalo a ka bolela le rena phološo tlo ba topollo e re tle re kgone go itebelela botse Modimo a hlonofala a re baleng le nna ba Efeso chapter 1 bjale he re bala mo ba Efeso chapter 1 o na le mmolelo ro fang ke Paul ke dingwe ile ka ba ka thwa didoloji ke iputša ona mara Paul o be a dula jwang gore a tla ngwale dilo o be a thwa le bomang abe ke nagana gore mone o tshwantse o ba be a faetse nako ke la gore ke ra ile ka mokwa botse a ke tsebe motho o mongwe le na le mmona jang mara a re yeng re balelele tokwa ditaba šitšimo monna o wa Modimo o bolela taba e nngwe mo re halleluja a ke re ke le nna ka re topollo e mo mang le na le nna ke re thoma ka verse 7 by Efeso 1 from verse 7 yo re bonego ka yena topollo ka madi a gago la tseba gore batho ba be ba thatholla buke ba reng ke standard version ke ane le balanga so gore batho ba be ba na le problem ya leleme le le šomišwang ka mo Bibeleng gore ba le ka o tiša taba ya e ngwadilwe mo Bibeleng mo e ka bang understandable mara mo re bala mo Bibeleng mo gore ke ba bone mongwe e bolela gore e re before the world began bona ba re before the ages gore ba ra gore e no ra gore pele a mabaka mara lefase le yona e no ba gore dilo tše di dirilwe pele a mabaka gore ba leka o e bea gore e se ka ata yang ka lefase pele le seo e dilo tše di diwa gane bana ba Modimo taba ya rena e pele ya lefase le e ba gona
Praise God. Amen. Amen. Le bona buke ba reng ke buka ya bophelo. A se ingwalo ya Adama e. Ingwadilwe pele Adama a eba mo tshepong. Amen. Hallelujah. Right? Ya ba ya ngwala le poelano ya rena, ya ba le kwana ya thabiwa. Adama se jwa. So Adama e tamo le fase, bo sena ka mogwa ka se we. Ka ba ka la hore already track e le mo record mo. Amen. E bolela ka o. Amen. Le na le nna ba. Ya bo so. Amen. All right. And apele tsebe modimo sa a re tšatile le go a re papara. Bona dilo tsa di senyedi. O entša tseba gore motho o di senya. Amen. Bele a re ka gore o tlo di senya e re ke mme a kanyetse tsela ya o mmuša. Amen. Le ba le mbutse ka mara tšhetšedi. Brand mo o re motho ga a tlolea modimo ba ntša mmeile go ba throne ya gage. God's own throne is in man. Amen. Lena. Amen. Hallelujah. Amen. Bele ka gore modimo ba ntša a mmeile gore e tlo ba throne ya ge. Satan a interrupt program e. Amen. Ka gore le ene ba nyaka gore a be le throne mo mothong. Amen. Gore that is ape le gore Satan o le ka o computer for a slot mo le modimo mo mothong. Amen. Le sana le na. Amen. A gere ga ka gona o tšea motho molao. Ona e ra gore morero wa modimo mo lefase o fele. Le na le nna ke. Bjale modimo. Khele ka e bala mo go bala brother Rasetemo, in whom we have redemption. Renale topologa in him. In whom we have redemption through his blood. The forgiveness of our sins according to the riches of his grace. Kurasulu says no baby so. And that's why I get to pull a camoye. Listen, Amen. Tabati Huleka. Artili Timura set Revalel real some Kauragana Gaure. Yo Rebonevu Kayana to Pulo, Kamadi Aha. Yonati Malelo, Yadikaro. Ka le khumo la gaugelo ya ga e are kumisitego ka yona ka botlhale ka moka le ka tlhaloganyo ka moka ka gore tsebisha sephiri sa thato ya ga ke tsona te a bego a di rata a dula a di beile pelong ya ga gore modimo o rata gore tsebisha eng sephiri sa thato ya amen. Njo dula e beile pelong o nyaka re tseba le e kwa ke amen amen gore wa bona spoken word se le se tshwere so o se bala o sa se kwišiše o dutse mo pelong ya hae gore wena o tsebe amen le na le nna bana problem e re dio ba le yona ka mara lefase le rena le lona ke ure sometimes bravo mo fela a bolela re bothata bo ke nang le bona ka lena ke ure object e le tshwere a se ke le file yo bjale ure o tshwantse o ba o na le monwana o mongwe o šupa ka thoko amen gore yena a šupa monwana o mongwe o dieno bjale ntwele e dia gore batho ba le ba benge ba tsebišwa taba ba jale ba tshwere mara se ba tshware e yeah, it's not the object. Nna ke dumela gore tumelo ya lena e tumampene amen ge sa fish there's something wrong e ra gore dilo a di a tabotse amen and then so somehow a ke sa tsebe gore kona monwana o mongwe a o bolela and then always dilo tshwantse di fite mo wena monwana o mongwe o change bele o no hwetša
nako mongwe a re motho mongwe ba redi ba taba ba ithuta ba dia go mara boya mmo le sana le nna le kwele ntlo is in ene bibili e bolela mo ere ke tsona tse a beng kore verse 9 o ka e bala it's too early kore modimo o rata le tsela kore le ana mo le bona a ke na taba o balang ba ra wena ba re wena o ka se kwe mara yena o rata o dieng wena o rata yena o rata o wena o tsie ta e balera le ta e kwa ma ka go re tsebisha sephiri sa thato ya gago ke tsona tse a bego a di rata a dula a di beile pelong ya gago o kula bona motho a dula a nana selo kore modimo a felele ko nana gore wena o tsebe o dula a nyaka ntho e maso is in him la tswara ke mme dire e re ka iputana botsere ta e fetsa ka pele mara re lebelele ra sota e ba le sana le nna gale rapile bro gore a tsweletse phetogo ya mabaka gore dilo tsotlhe tsa legodimong le tsa lefatsheng a di tlhatlaganye gore di bušwe ke yena Kriste ba le timile taba ka motemaneng na mona le taba ka mo kore nako e tshwanetse te mo ba reng e a phethea kore o bolela ka ntwe ba bitsang gore ke the dispensation of the fullness of time dinako ka moka tsona di tla mo botlalo ba ke bjale ore ge o tla lebaka le la botlalo ba nako he might gather together kore wo kgoboketša all in one rena ka moka o re kgoboketša a re tsenya ka go yo tee le e kwa bjale ore tša ko magodimong le tša gae o di kopanya ka go tee in one lena le nna ke that's why nako nngwe if you are putting your imaginary mind about it o re go boketša ka moka ra ba ka gara wa moteng ka o re re tswa kae so ere ko bontši this thing is very simple le ge o ka belea bana ba 10 ba jona so why kore a kere ke ra gore ke nyaka go phumula mind o satana nyaka mo beya gore a re wena a re mara jwang o gona o bona gore di boela ko nnedile le na le nna bjale ke ka mogo re boela mo sa feleng le tshwara bana bjale ge o eta the fullness of time praise God ene bjale fullness ke mo re o hwetsang dilo di le endi kore ka mo nakong dilo di ta bofelo and then brava ka flowa o pola re botšaka re boledišana ka bravo ma bolela re the seventh seal is the end are it's in everything end a tsamaya ka mola a tla ka kwa ora rena gore the seventh seal is Christ bjale how does it end re ke ta re mage le na le nna ba bangwe ba fela ba go ka ora a re makuto ra motoe a ba tu ka ba tsontle ba ne dilo tse mo ile ngore ba be ba nyaka mo ene ngere modimo ke ena mo gaogedi bjale ke rata gore le lebelele gore ro kgobokana ka go boteo in Christ ba ba leng le godimong le rena re leng mo lefaseng re kopana ka mo go teo in whom kore ele ka kwa mo dilo tse ka moka tsona mo ba Efeso 1 dilo tse ka moka di ka mo yena a dire ke rile le nna ka re re bala ka kwa redemption is in Christ bele dilo tse ka moka tsona re ka etsa re data is in whom ene dilo tse la ka moka tsona di le ka mo yena ke tsela ya tsona ya o ta gore amen lena amen gale o itheletse mo bra rasete re balanyana ke and then are tswele pele verse 11
yena yo re lego ba tlhaolelwa go ja bokwa ka yena ka go ithatela ga yena mo diratiotlhe mo phetha morero wa thato ya gago gore ka yena go tumišwe letago la gago gore ka mo go yena re hweditše re filwe bokgwa ka mo go yena. amen mara ka e kwa re ba tlhaolelwa go ja bokwa ka yena no re filwe bokwa ka mo go yena le letswana. Amen. Jale e re fiwa bokwa ba ka mo yena re beakanyeditswe lena ke re beakanyeditswe pele go ya ka morero wa gagwe yo a dirang dilo ka moka go ya ka kelello goba morero wa thato ya hae. Kore ntwe ke selo sa se la ba o rani bjale re ka no struggle batho ba ba le mo the bride a se batho ba o ka ba kwetšang wena wa ba ra modimo wa re mona ke tšo nyakela batho ba le bo ba thoka le bona shi no ba ngwadilo yena o na le bona. Oh, that thing is complete, is sealed like that. Amen. It toilet really is no se fedile. Amen. Gore batho ba ke bo mokete ke ba baka. Amen. Lena. Amen. Dale e batho ba bangwe ba tlo bonelang ka re modimo ba mothusha kudu. Azure modimo o toka wena soma. Wena o toka yena. Amen. Lena bana. Amen. Agro go re ntwe ka magae. All right, re tlo e bona. Alright. Le sana le nna ke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bjale re verse 12. gore ka yena go tumišwe letago la gagwe ka rena re bego re golofetše go tla ga Kriste yo le lena le mo dumetšego le kwele lentšu la therešo yona e ba kgedi ya go kgoloswa ga ledi. Gore nako ngwe bebele e ngwe tla go fata ba engwe ba re lebe le golofetse go tla ga Kriste. Who first trusted in? Yes. Mara re se re kata ka lefeng nga. Ka pe ke tlo le bontša yona mo ntši ka baka la gore e ka mo. Amen. Lena ke. Amen. A ke re le a kwa gore ba re ge le pholosa le biletswa ka mo go yena. Bjale ilo tše le tsena ka mo di ka mo. Amen. Lena ke. Ge dilo tše re tsena ka mo go yena dilo tše di ka mo go yena. Amen. Amen. Bokwa bo re bo khumana ka mo. Amen. Jale ge o tshwanetse o rapele o tletse ka mamokgetho wena o di o lofa o ntši mono nana o lo didiwa ka mathatsi ao wa nyaka o tšee pelo ya o e fele o re yena o move. Hallelujah. Lena ke e tshwantse le so bjale o e lebelele mo ra setake ka re pele re tle re kgone go ta mo re tswalele ngwana le ka gore le taba la di o ntshwarelelana yo le lena le mo dumetšego le kwele lentšu la therešo yona e ba kgedi ya go kgoloswa ga lena la swaiwa ka moya go mokgetho yo le bego le o golofedišitšwe o e lego yona peeletšo ya bokwa ya gore rena setšhaba yo e lego yona peeletšo ya bokwa ya gore rena setšhaba sa gagwe re tlo lokollo wa tlo retwa letago la gagwe. Amen. All right. Bjale o na le ntho tše pedi mo temaneng tše pedi tše ke nyakang gore re di fešeke. Alright. E re morago ga ge re mo dumetše re ile ra tswalelwa ke ele ba re mo swaiwa ke morago ga ge re mo dumetše re ile ra tswalelwa ka moya o mokgethwa wo o golofedišitšweng. Amen. Now
ge moamogelo o tla mo wena o tswallwa ka yona bra bo is an abstract ya gore motho o nna modi ke molopolotsi le na le nae a ke re ke le botse ka re abstract e ra gore botlhatsi bo ke ba o hlatsela gore wena melato ka moka ye wa meyang ka yona e thushile ene ke rata gore o le mongwe o e bale rising, it is the rising of the sun, o e bale mo melato ka moka e tlositswe abstract or botlhatsi bo ge ba re ke abstract ba re e se summary summary e ra gore ke khusufatso ya taba ye ya manang le leeto la bophelo ba gago go tloa ko morago modimo a tlhola that's why ba re it has been traced back mara bra bo matšatšing wa botša batho a re ke pedigree le tse gore pedigree ke eng ke ntho o kgonang o goma le yona ko morago o kgona o boela ko morago gore wo ke ngwana skiele ke ngwana wa mamang ke ngwana wa mama kore batho ba le o trace ntho e ke yona re bitsang gore ke pedigree le tswarana a ke re la tseba batho nako nngwe ba dira ntho e nngwe phelong ka sa bo rena e le ka bele ya ngwana papa ya senyale mmae a le mmotse gore papa e ke mang actually those people, they are making a terrible mistake. Motho o holana le di-question just according it's terrible. O holana le di-question just according to arara. Nako ngwe o ikela jwale ngwana o matšatši a gagwe he kae tšatši ngwe ile ka bolela le seo mongwe a tlompotša mathata re se nyaka ngwana moruti kareya a re mathata ape ako dikolong mo lesitse eng ape o tsamaya le bane la shulo tšhabile le ba bangwe ba ile kae gore ba ile kae ngwana ke to ba mmolaela nae ka re mara ngwana o entse le ntse ka mae o ara ka eng re ikhumane ona moo ka re o na le potsišo e ka re bjale nka le samara moruti a ke re dilo tša moruti o kere no wa botsiša ape ke moo wa botsiša ke moo wa e le sa mmotse ka re a ke re o nyako tseba aowa mme o larai ape o mpotšiše ka re nna ya kwae o mmitse o se ka morua wa re o tswa kae o thabelele o re mola le ditore mara ka gore wena o fela o mpotšiša ntho e so o to ra ena re mma ape tabeiwe ke yona e ntshwenyana wena a fetša mmotse o fetša o mmotse o ko motse o tloela apene o no mmotša ono la nna kae ba tšhentšha ba bagotse a bane jale o dula ka gae ke mosadi o dula ka gae kore she was normalized batho nako ngwe a ba lemoe ka tsela e ba kgonang o iletša motho mme a ka ra melaba le mathata a dula a eleletša dikelelo tša e di le negative di mmolaya bjale an abstract e bolela selo ge re senyaka go ya morago bjale that's why ge o senyaka go ya morago dilo ba ra fita Eden ge re tloa Eden re o fetela ka kwa morago ra hwetša e le gore ka kwa ke go sa felete bjale ntho e ra gore selo se tracewa back ra ba ra hwetša gore na setlogo sa sona ke kae bjale botatsi bo bofiwa yo mamokgetlwa ke gore wena o karolo ya modimo halleluja le tsana le nagre a ke o kwa brother Premo wa bontšha gore ge o fitla mo o tšea moemokgetho o take o kuba o fa that nature o fa nature ka baka la gore that is your origin o tliša mo setlogong mara mola o tloang ko yena that's why Jesu a bolela re ke tlile mo lefatsheng go nyaka dinku tše di timetseng that were lost e ra gore o bo le karolo ya hae
ge o tsena ka mo nakong wa tla ka system ya Adam le Eva ya ba gore o lahletswe ke origin mara ge ena a tla a nyaka ha o hwetša haleluya ga se no hwetša o fa abstract ya gore wena a se wena leloko la Adama ka Eva under the fall. Wena leloko la Adama ka promise before the fall. Amen. Adama le Eva multiply and replenish you. A se pete ka mogolo. E pete ile the other way. Mara jwale ge mo ge tlo o tlo bontšha gore na origin. That's why it's the Holy Ghost of promise. This promise, that multiplication. That's why hallelujah. Agree le kwele more ra amogela mo mokgetho. La swara. Mara a re lebeleleng verse e latela eo e leng verse 14. E re moya o mokgethwa is the earnest. 14. O ile go yona peeletso ya bokwa ya gore rena setšhaba sa gagwe re tlo lokollwa wa Bale, Gimu Ratan, which is the earnest. There is no more Tornaling. Tishi, earnest, the Aure. Kore, Etwana Lege, Kasarai, Sas Halabari, Wahale Jamuchi. Musadula, she can be as happy as she can be. He was a fifty old Lena, listen to Le. Uno tuwa monola urile batata. Na udipenda ka manchua hao. Mara ge le ka bala tsena ka lapeng la gago la gabo la ithaisa. Mosadi ola e mmofa more confidence. Gore confidence ya ge le sa boletše. E override ka confidence ya ge ba tle ka. That's why. I ask now he lemo a higher platform. Dale muzadola una le more confidence. Kabaka laure aisa tswana le re yo bataba ya hore o be a boledi. Dale mo be le irifying the earnest. Bale bravo mo taswar bontsha hore earnest e ra hore the fault is cancer. Ore Adama o dirileng aisa ba. Ore bora go lwa mo tsile le mo kokwa ba itile ba diaini aisa ba. Or man with that swallow biang ba se mmotse wa thaing kamara le to le ka mokana is cancer. Amen. That's why bravo are not even a scandal. What about bangwe ba ka bea molaba mola ba o rera botse ba o bea kanya ba diang ba re ba o tshwara ka o ka so tang. Amen. Listen, amen. Why what am I this day of the foul? Dale kore molaba wa mre yages. Dale ndwe etaso. You are such a free person. Mara le tshwantse le moyore redemption, which is one way, is two way. Dale ke gragatsela life. Ge Kriste a rekolola rena mo sebeng ge Adama ewa o ile a latlhela ke taolo ya lefase a ba a latlhelwa ke bophelo bo bo sa feleng gore lefase control ya yona e wetse ka motsatsi a dinala tša ene Satan o tshwere lefase o le laola mara hana right. Amen. Let's go again. Amen. Ana ditokelo uno rutsi bjale ka batho ba bekuku ba nna taba go tša lefatshe la mmušo ba no re wena ka mo bare
e television Hallelujah. mesharana mo lokile man Yeah. na mo kokotela Aye. batho bale abaye kokotele abana bothata Mm. le tswara ke Amen. ke ka mo satana la ola le fase le ka mara tokelo ya o laola le fase Right. satani ana yo Amen. Amen. is that all right Amen. the powers che motho a beng a laola le fase ka tsone di motlogile Yeah. hallelujah Amen. ge be ile le observant is that all right Amen. Right. jesu o dirile ntho engwe mo pele ya barutwana bae Praise God. o rastare gore o seka ba tswa motho o mongwe a boa mo a daja Oh. o ne o bolela fela Eh. le bona ba no ko gore ao o tsere ke tala ya o mmolediša kudu Oh, yeah. Oh, yeah. awa ba feta ba ya ko ba yang ba dietse ka bošiu ba ko e ba re thare se o fele Yeah. bjale e re ge ba gopola a kere bale ba thoma go gopola sa sedile ba re morena bona thare sela o se boleditseng ditaba lesome le yena a re ene ka nnete gore e ba le tumelo ya o dumela halleluja a re e lebelele Mm. ntho e di yang mo o le ka o ba bontšha gore tumelo ya lena Mm. it must rise to this level Amen. e kgone go thoma o kgona go bolela selo sa ba ka mogo le boletseng Amen. Oh. is that all right Amen. bjale ga a fetsa go bolela le bona tabae o fa a prophecy Yeah. o Mm. a kere le tsebe gore this man a eme mo is the second Adam Good. ke Adama wa bobedi Amen. and Adama a be a le ko tšhimong o be a kgona go lebelela star Eh. wa tseba o dutse mo mara ke o nyaka o re ka mo lethoko ela ya lewa mo gausi le lona ka thoko la langele Eh. o ye o dule mona Amen. setare se ka ledu la Adama se ya tloa mo se o dula mo is that all right bjale ga a fetsa go bolela ntle wa prophesy Yeah. halleluja gore ke le ka ba le tumelo Eh. le a bolele ka setara o bolela ka bona ka gore taba e tshwantse e fite kae ene ge e ka se fite dilo tse di ka se kgonega ene sa se tetseng kore ba kgone go tlamo Amen. bjale a re ge o ka bolela nna o re ge o ka bolela lena mara lena le tumelo ya o dumela lena lena bana dilo tse di tlo ba le Amen. amen Amen. is that all right Amen. bjale o ema maara bona Mm. amen Amen. o tšea dinkgwana wa dingwathantši le dithapi o tše dinnyana di jala di re dike di seng lena lena a ona motho ka dingwana tsela ba fepa 1,000 ka tsona Amen. le ntshwara ke Amen. ba fetša go fepa 1,000 ka tsona ba molao Eh. ba re morena wa tseba ra ja maro a re lena ke a tseba ka tse gore le bone bothata ba lena ke mpa o kgolo mara ore ntho e dieileng a se lebo Amen. ka ore Eh. amen Amen. ge ba ka bona ntho ele tshwantse e ba change Amen. Sure. That's right. bjale ba re no di ya marutho a mang o no le se ka pheelela dijo tse di felang Yeah. pheelelang dijo tse di sa feleng Amen. yeo morwa motho a di fang Amen. yo a ntšang mara kere wa thero ya mohuto nna re Ai. 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 is that all right Amen. e ra gore ba paletse ko o bona mara ba re no mara ntho e o e dia Eh. e re o boditse moše Yeah. All right. bjale o re bona gore bogobegobe Eh. ke yo a foloileng e le godimo Yes.
Is that all right? Mojo wa pile bo wa ba ba pulisha mothao. Yo te jo ba fa bo wa ba o fela ka bo sa fele. Amen. Hallelujah. Amen. Marandwe ke ya ka mo bua be di mole na kore he multiplied an existing thing. Ye be ile substance. Is that all right? Ye be shetse ile tha. Mara brother Branham ubala John 14 verse 12. Yuan tumelang o tla dira mediro ye e dira le ye e fetang. Amen. Now o bala mo mo kara na o ka so no di e lo ja o feta se mo di ba ya, you can do more of the same. Maraga da mo felong ba babaka ore where are these greater things going to come from? Hey, Lord, le pas le tabo felo. Dilo je di twanti di bona le, where are they? Gale, that's why we're mamola. Yeah. Is that all right? Lena wana. La story iritumelo itaka ufa. Yeah. Amen. Is that all right? Amen. And then ukwa utakali ntula muli. Amen. Is that all right? Amen. Mara bibeli vita mongwere moradi riselo. He asavo. Amen. Ayibulelo. Oh. Kebulela ubo. Is that all right? Amen. That's why I'm going to rela milecha wa chora lola wa job. I have heard, but now I see. Now uvita mungu na. Amen. Lena wa. Then you say now I see. Okay, it all twela mo. You that fama. Maragale ke yaka ore le tsware. Ore the greater things dio twelela kai. Lena wana. That's why kereke mona go yere pela moyo na ge bona dilo tse e tshwantse e rise ka tumelo ya na. Praise God. Ka ore nna le wena re relwa theresho ya jwale. Amen. Amen. Lena wana. O marare tsware so. Bele bravo mo o bontsha gore ge le gore o dumela o tshwantse these greater things. Where are they going to be? Maraura na ore mona go ya bofelo na go hela go mara o ba tsere borotho bo e benile already a substance. Is that all right? Adirang I will multiply. O ba tsere thapi e be shetse le already a substance. I multiply. Mara mona go ya rena a o be asena sa se tswere. Bale Bibeli e bolela hore dilo tse di bonwang di tsweletse mo go tse di sa bonweng. Amen. Laitwara. Gale monna wa ya mamola o bolela o sena substance. Kore a moje ba topa le role. A ga sha go di mola change into a substance e different. Kore ke substance le ona e change ta mo o yengwe. Emeletsa rulela le fetwa le bo ba ke. Emeletsa rulela le fetwa le wa ke. Mara monna go ya rena. Hallelujah. Bravo mo o re modimo tle mo mo sha re mona penyo go thola diwa wa mo repeta mara this is not my job, is your job. Wena thola diwa wa modimo hlolo ba. Gale monna la na to pa le role le leng le role a substance ala ga sha go di mo le fetwa ntlo. Amen. Mara mona go ya rena o be a sa tshwara selo o re ga o be le. Exactly Genesis chapter 1. Yes. Lena wala. Then o ba le se tsorwana mola modimo hlolo ba. Amen. Se tsorwana sela a sa wa Samuel sikitima sa to ba gona se bopile ke lentswe le le bolelang. Amen. Praise God. Yo ntumelang e go dira le tse di fetang greater. Amen. Lena wala. Amen. Now le tsontle le tsebe bravo ma ruta botsore now the church blend with the word which is Christ. Amen. Kare tswalo so. Amen. Le sana le na. Amen. Yale ge re bala mo verse 14. E re rwele
that earnest era abstract bo tlhatse bo re bo tshwereng bo e leng gore bo ka se šitiše ke selo ya o re na le bogwa until the redemption of the purchased possession. Here until the redemption of the purchased possession era o rena re tshwere ntlo engwe mo re mara o na le thuto ye nngwe ye tshwantseng e dione e lopolo aba kreke na le na le na kreke now era o re na le a possession ye tshwantseng e re possess ke thuto e gona ye beng e rekololetswe rena monna o Paulos kry re tshwantse re mokao gore o bolela ka gore o na le rena re tswa re so le tswa lena le the earnest ya o bontša gore lena le ba modimo ebile a le sa le ba lefatshe le ka sa ba lefatshe mara lena le thuto e le e rekololetsweng it has been purchased irekilwe irekolotse e tshwanetse e boele mo go lena mara jwale e le sa e letetše e tswaletswere ke ntwe ba e apane haleluya o na le se re se rekololetsweng o tlatla lebaka le se tshwantseng se boele gore is that all right? Now that's where Paul a busha mantšu a gape Ephesians chapter 4 verse 30 re balle yona e sekela nyamišamo ya go mokgethwa wa modimo o re swailwego ka ona la swaelwa tšatši la topollo. jwale o na le tšatši la topollo le mara la e tshwara le lokolotse mara kore ke di-stages le lokolotse le sa ya topollo. Amen. Now redemption here bravo mo bontša gore o tshwanetse o be le di-redemption claims go tšewa ga tše di lopolotsweng le gore dilopololwa di bušetswe benyeng le ona ke re ka mara now re tshwanetse re kgone go e bona that's why now e re tisa mo Revelation chapter 5 le na le nna bana be iso bana be e re tisa mo Revelation chapter 5 monna sho o tletse ka mo mogelo o tshwana le rena o rweleng an abstract hallelujah mara o e rwele a tseba gore o tshwantse tšatši le lengwe ke fiwe what has been purchased for me selo se ke se rekololetswe se ke se reketšwego ke Kriste se tshwanetse se mpoele jale ge John ba re ge a hwetša buka ye ya makhutlo a 7 e le mo letsogong la o a dutšeng mo troneng bothata wa gagwe ebile ge o thoka wa ka itšea then he cried a ke re letwa le dibana a ke o mele mora le na le nako bothata ba John o bile ge o sena wa ka itšea then he cried because o a tseba gore o rwele earnest mara how do the possession thuto ye nako e ka moka yona a beng a e letetše ba re ka se boe ba re no man a ona motho heaven earth anywhere and o nyake ya motho bebele ere he cried ka gore le na le na bana a be kra gore le mo John ba sa le ka baka la gore ba sena mo mogelo o be na le mo mogelo a ile a tshwere the earnest mara a le tšetše a possession jale ba rena ba re a ona wa ka tšea possession jale selo se be a se le tšetše ya ba gore se bonala o ka re is definitely impossible and immediately he cried. Is that all right? Now
this has been a puzzle, very difficult thing. I would look at that and keep quiet. Amen. Kalitile tabareri kakomo. Mara ke tata ore re nne botse re lebelele le na le nagrega. Amen. Kauri. Modimo na go e ka mokaona bentšana le morero modimo a tlhoro ba. Amen. Mara morero o ba re o bo o tile. Amen. Is that all right? Amen. Lesana le nagre. Amen. Modimo taba ya o e utulutse ka di different stages ka tsela tse di farologaneng. Amen. Ge o be o tshwere the same thing in the Old Testament, e be le melao baprofeta dithero tsa moshe ditempele dilo tseo ka moka tsona di be di diwa. Amen. Mara it was very strange. Ge Jesu a ema mo lefaseng a re the law and the prophets were until John. Amen. That's a language. Amen. Dilo tseo di be di le gona o fitlha ka. Is that all right? Amen. Jale ke ntwe e leng so difficult. But ba rena ba re molao o sa bereka taba tseo ja o tlo ba re molao ba re o fedile. Yeah. But what has happened with the law? So, Brother Branham, bjale ka motseta wa nako ya rena ka hore be re tshwantse re temo e leng gore rena re ka gona o tlhaologanya gore na kelelo e ya modimo ke eng le na le nae. And a se fela gore re tlhaologanye ke kgopolo ya modimo self o rata gore le rena re dieng e mo go yena o rata gore re tsebe. And yena self ga a le mo lefase o rile batho ba bona le tlotse ba tlereso mme tlereso tlo di diang ba re no na re ba go. Because ge motho o mongwe a ka tlhaa a ra wena re banna thereso e tlo lolokolola o le mo denominationeng o tlo ura ena gore monna what's your thinking? Because you are a free man ka gore o bolela ka madi a o lopolosi wa bona polelo e o e bolelang yo polelo ya botsa kwena o go molelo wa tswara molelo wa o wena o ka taba yengwe ka o lopolla o le mopolosho e o lopolola eng ka o lopolola. So it was very difficult for my Israel or ba mo Jesu wa botsa gore ba lokolla ara ba re a go le lesa wa tsaba rena re bana ba Abraham ra shura ba batanga ba mo ara bona re Mutanka. A se wa o ba gona go ya go ile. A ka se dule ngwakong go ya go ile. Ya tlo go dula ngwakong go ya go ile ke mo. Amen. Ba makala o gare ke polelo tsa mofuta. Bona Hallelujah. Na re bana ba Abraham. Amen. Yeah. Amen ke be le bana ba Abraham. Nka be le sanya go mpola. Yeah. Yeah. Marvele ya bona gala o le dia se Abraham a sa kanga. Bjale a ke bolele mo in redemption. Ke fela motho o ile gore thuto ye ke ya gabo. Amen. Ya gona go lopollwa. Amen. Le sana le none. Amen. A ka lopollwa ile a ka lopollelwa bogwa ba gae ya ba ore yena le bogwa they can come together. Amen. A boela mo se be le sa ga bola gale mo di matlolo. Mara yo a be a ele motlhanka mo. Le ke o ka se lopollo ya fiwa motlhanka. Ene motlhanka a ka se lopollo a fiwa thuto ye seng ya. Amen. Le sana le none. Amen. Ya le redemption. E swantse ntšhe leloko la lefelo le tsana le nae. Jale ba re dilo tse di be di go ba ka Johana. Paulo se a tla di bolela in a very strange manner maka. Is that all right? Paulo se a tla re mo ba Roma chapter 10 o dieletse
Kore be makala bravo more, the seventh seal is the end. Good the end, yeah. Hallelujah. Amen. Chapter 10, verse 1. Until 4. Bana besho se pelo ya ka ke le lago se ke ba go pela lago bona go modimo ke gore bona ba Israele ba kolosi Kore na lebeletse batho ba babo. A go ja gore batho ba bana ba palela go kwata ba e bana. Abe batho ba denomination tsa dingwe tlo ba gola botoko mara tsoro ka tšhentšha eng. They are just as human as us. Bana le meloko le bona ba kwa bothokong ka re. Mara le oro wa ba botsa o se bo ro dia bjang ka o ba botsa mantšu a ba palelwa go talo. Mara wa botsa le ka ba bontšha mara go ro bona mo Mateo mo a ke wa bona mo ere morwa moyo mokgethwa ba no lebelele sona mona bona kore aba botse ba re le zana le nna kore the more le ka ba bontsha ba re ore tate ya nthumile le na le nna ba kore ba haka bile ka ratele ene eba aka dile mola bibele ire ka bona memoye meraro ya Satan e tswa mo monneng o mongwe mo baba amen ita o thupa batho ba ba lefase le ka moka. Those were three distinct spirits. That's why ge moyaola o ruta Trinity o bolela ka three distinct persons. No. Ka baka la gore ere ba o tshwantse o bokanye batho ba ba lefase gore ba ye tshenyeo. Ba bokanya ke a wrong teaching. Yes. Yeo ba rutang kgatlhanong le lentswe la Modimo. Amen. Ba tšea Modimo ba modia ba mo divide into different persons. Amen. Until they are so confused, and the more ba ba confused is the more ba nana gore manta ba re tabara e tshwara right. Yeah. And Satan is keeping them busy. Lena Jale, come on, no love and Angela Gama Wincha. Gigamo Hope Polus by swapping Lugama Israel. Alba from Gama Pulu. Gaure Diluci. Ibe Lichavo, Nalaha. Bialeva Zalan, Valeva Tovali Gregg, Lichavo, Nari Matai saying. Kai relukulu basi renya kulula utaraka baba babiwa kore rile baba bibile renya kulula utaraka baba babiwa bona ba ile kereke ba me barape bele rena bana ba le re machala erta ba ila bona ebile re ba fitile tseleng ba sa eme ba samake kore ndwela e ba gotisha kore ba re ba le ka gore ya ke Satan mara ba fetsa o rasa ba ema ba re ma ndwela ine ma Amen. amen ina le ma dale molarna Amen. amen mara ka sidi mele mara kore ba bona abadi ba dire da le bolo suru ke swapi ke na le bana beshu a o bona ga le se le na le nna bana bjale arte ke no ba ka fola and then re go teach all right bro robalele verse 2 obani nna nka ba tlhatila kare ba fišegetswe modimo fela ba tlhoka temogo ba ganne go bušwa ke toko ya modimo ka ge toko yeo ya modimo ba sa di tsebe ka go rata go ipeela toko ya bona ka noši gobane Kreste ke yena phetšo
ya molao gore tloko e be ya botlhe ba ba dumelang. That's why our Christ is the end of the church ages. Ka gore ge o eta phelelo ya molao, the end e bile ma. He ends everything. Ke ka gore selo se se fela mo. He is there. Amen. Amen. Kore ga na le ntwe nngwe a tshwantse a e beile gore a e phethe mo. Hallelujah. Amen. The end of what was there ke go tla ga gagwe. Amen. Amen. Brother Brenham o ra re na gore ge re le mo nako e, Christ is the end of the church ages. Amen. Christ is the end of the seals. Christ is the end of everything. In everything He is the end in every respect. Amen. That's right. Amen. Gale wa bona gore ge molao o etla mo bo. Lezana le nagre. Amen. Le tsware is painful yo ka we lebele. Is that all right? Amen. Mara ke go bontsha ya rena mo. Ma ke nyaka go bontsha go mora. Kriste a eme mara bona. Nako ya bona e gausulo fela. O ema mola gore o Jerusalem. Hallelujah. O Jerusalem. Ke ga kae? Ke le ka o le phutha jale ka go e phutha matswana. Amen. Mara mmele ganne. Ka gore ala ka la lemoa le tšatši la ketelo ya le. Amen. All right. Is that all right? Amen. Now this man is crying. It's so terrible ka gore right o na maele ge ba yo mapola. Borapedi bo change tsela ya go rapela. Amen. Banna ba ba be ba etla ba rwele dikwana le diphoko le. Ba be ba tshwantse ba mo tlhaologanye gore ge a ikwakwate ya sefapano bana be ba latlheng let's right. Mara the more le ga o bolela le bona is the more ba sa moko. Le zana le nagre. Ene solo ba sa moko a ka ba bana mela kwa ta sefapano ba se ba moko ba ka sa moko. Ene ge a ka lebela anamela kwa ta sefapano ba se ba moko o tlo ba a tswalela system ya law. Amen. Ke ena the end. Lena o tswalela ntwe ene ga e tswalela batho ba ba beng ba rapela ka yona a ba change ba sa rwala eng ba sa ka kereng ba rwele dikwa. And now there he is on the cross, he stand the corner bona ba sa shetse gona ka mola that system. Amen. Lena and bjale ka baka la gore ba shetse in that system. Ntwela ke e modimo na bereka mo go yona malo. Amen. Mara today a sa le mo. Yeah. Lena ene ka gore ga a sa le mola bona ba shetse mo lena hallelujah. Ge ba shala mola ba shala in a wrong thing. Amen. Right? Amen. Hallelujah. Amen. Now that's where Brother Brenham are saying, but they are under the blood, but they are actually not under the blood. Yeah. Kau Mariale actually molentswe. Amen. Ele apering. Dale under the blood. O tshwantse to accept it. There's no way. Oh God, help us. Auna ka tsela ye ba ka bangata sa madi ba hana setlhabelo. Le la ntwana motho yo a tshwanetseng a be ka tlasa madi ya setlhabelo o tshwantse a recognize. That's why Abraham are you are identified with your sacrifice. Amen. Amen. Mona go ye re phela mo go yona o tshwanetse o be batho ba ba le mo setlhabelo seo mo di ba tsona. Amen. Hallelujah. Amen. Gale ge batho ba pallo ba shala outside. Amen. And God has gone beyond that line. Amen. He has ended that system. Hallelujah. Listen, amen. God,
ke mo o kwa brother Branham a first testament sesi ore in the end time, and these I've read many times for you. Amen. And to others also. And then bravo muna kongwe bekesa ba la bravo mo re ntsi mo la krena kere wa tseba ore le sana le na kere. Amen. Where can I read now? All right, I'll read some. Diele tsa mo profeta o ge o modumela. O bolela taba e nngwe ore ge Jesu a etla. Ge Jesu a etla go morago. Amen. Ore batho ba la ba ka ba mo tseba. Amen. Bjale ore Johane o ba eme mo ara bona a ba botsa re o na le yo mongwe mo gara lena yo le sa mo tsebeng. Amen. Ai le kwele. Amen. Ke be ke go shumisha leleme la mprofeta ke sa nyaka go shumisha laka the way I beileng ka ona. I would wish lena bana. Amen. Le ntheeletseng ke tlo le balla yona. Agre ne maloba be ke le bontšha gore ge John a eme mona o ba prepare gore lentswe le be le plekele ka gona go bona. Amen. La yo pola. Amen. Now theeletša this thing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now what theeletše ore ba motho yo ha ke go mama but okay ana sa tseba re na le batho ba na le ditsebo go Mr. Jones. Right. Ene re ke banna ba ile gore he ile gore nako na e tate wa magodimo na ntwa ka e bolela ka re bontšha ka e. Amen. Right. Mara bravo mo God in simplicity. Yes. See, working in simplicity. Yes. Amen. Ore sa pele o eme mola ore ke le botša nnete o eme mo gareng a lena. Yeah. Ke Joane mogolo be jaaka. Amen. Ore ka kgonte ka baka la Joane e be le moetapele o be a tseba gore motho o ke mang. Yeah. And then ke lebaka le lebeledi ya gore a bolele ntho ya gore e ba kgona a ba gwathe. Right. Belora bana gore ayuale don't tremble the skela chua but just go ahead and continue on. Mashole ba ta bara ena bare what about us bale bare what about us o eta ba botsa gore no lena le die botse mo akere. Amen. Bar mona re tuelese. He said just go on like you are, continue on, go ahead. Ge lore le madipotata le tšwelampe le na mashole le tuele o tshwenya ba. And then se le se dirang tšwelampe le kwebeng ba lena jwale lena Amen. ba ka mo ba ntse ba re mona moruti re dire are just continue on as you are, but there is one in your midst. Tšwelampe le ka mogolo le ona mara le tsebe gore o na le yo mongwe maareng a lena. Amen. Amen. Yo le sa mo tsebeng ore o be a tseba seo the hour of his message le motsotso wa molaetša wa gago o be a tseba gore o tshwanetse a tsebagatše motho yo. Amen. Ene o be a tseba gore motho yo o gona o fao Amen. yo mongwe magareng a lena yo le sa mmoneng. Amen. Ga a fetsa go bolela statement se are things are going on you know nothing about it. And so then there's something going to happen. He says you see and you will be there and I will know him. He Johan.
Amen. Are you hearing me? So this is the same thing. Amen. It's the same thing. That's why he's in your midst. Now this other word is not John's word, it's Branham's word. One is in your midst, you don't see him. But all in their midst, they were seeing him. But now he says, one is in your midst, you don't see him. Amen. Things are going on, you know nothing about. Amen. Yeah, very careful. Amen. No, teleja will to Shamu. And or now I know Rapela Lumanga will to Shamu. Maranzele Mona Corona Lemorero didn't care. Amen. Amen. And brother, put your Tamaya John. Hey, Alubisheta with our crest. Amen. And then Ore, was he preparing the way of the word then, that the word could be made manifest? Yes. Yeah. John, now, hallelujah. Amen. Don't you see in shadows? Yeah. Now, John is part of the shadow. John, it was in the shadows for us. Amen. Amen. That John Naro is Amayo. Marababe mona basampe. Mara now mona urare now is Amayo. Maralimo. Amen. It's very true. Amen. Amen. I was always, every night, I waited for somebody to say to me, I see it. Amen. It is in shadows. Now I want to stop here a minute. In the last days, agree with your journal is in the shadows. There is got to be a place prepared for the wicked to be made manifest. And we are now living by the evidence of the new land. Amen. 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 The Son of Man. Yes. Glory. Now, this thing, Amen. where are we and what are we doing? Are we doing? Yes. Amen. Kauri, Johani, re alla kaubona bukaye. Wile alitela ufitela kwa en elder era una le kwana tawia luluko la Jude. He has prevailed to take the book. Okay? Amen. Well, Brother Branham, what this book is? Hallelujah. What book Praise God. is the book of redemption. Amen. Our possession. Is that alright? Now, brother, all of a sudden, what do you know? That is the book of redemption. And John all is lost. Amen. That's why John Amen. Mara, its redemption means the restoration of all things that was lost by Adam. Amen. Brother turns around and speak about that book being an abstract. Amen. Mara, let me leave the book. How will this book come? Amen. Brother Branham, may God help us. Amen. Mo nako ya bofelo, of which I want to read that.
Okay, and then we'll hear what the prophet is saying, and then very soon I'll read that. God bless us. Brother Branham, ubulela manfishia. Uri, this 7 seal book is revealed at the time of the 7 thunders of Revelation 10. Amen. Is that all right? Amen. It struck me. Okay. Brother Branham ubulela are Christ ata that book. And he was the angel of the covenant. That was Christ. Amen. Are always Israel. Now, the next time, a voice again. The next time, the angel of the Lord was speaking with Moses. Amen. Now, Moshe o ngwala ka mo Bibeleng gore tsebang ke roma motseta wa ka. Amen. Gore a leete pele. Amen. Praise God. Ore le o ba mele lentswe la hae Amen. ka gore a ka se le lebalele masinye a lena. Amen. 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 Lena ke. Amen. And the brother more which this is the angel of the covenant. Amen. That was Christ. Amen. Amen. That's right. Lena ke. Amen. Gale re se ave a leader kereke ya Israel in the wilderness. Amen. O ba bitso ke morumwa wa kgwera. Amen. Amen. Now our covenant, it was incomplete. Re rutwa tse dingwe di leng pele ka mo fela ka mo Bibeleng. Amen. Karolo ye nngwe be tshwantse o tulwe mo nako lena bana. All right, are ile bella. Lena bana. Uri the angel is a messenger. He is a messenger to Israel. The church has been raptured. See now, or fixing to be raptured. Amen. He comes for his church. Now watch. Amen. Now when you read Revelation chapter 10 verse 1 until verse 6, Amen. Mara Revelation chapter 5 Amen. Now Bara John that was true. Amen. He came and took the book again. Amen. Revelation 10 verse 7. Amen. Now, Brother Branham, Amen. so, abstract. Mara bravo waka ubichabuka ila is an abstract. Lena. Kale Holy Ghost lena leni. Mara buka ila bravo mo tsanjite gore na ubichaini. Which abstract is which? The Holy Ghost. Ke abstract mo wena as an individual. Mara he o tshwanetse o tle kereke ka moka. That's the body of the weight. Okay. O tshwanetse o tle buka hela gore kereke e be complete. Amen. Amen. Abstract to the body. Amen. Mola the Holy Ghost is abstract to the individual. Amen. What is happening here? Kaure kereke ore mutanga mudimure e gausuli aine. The mystery of the 7th seal book will be revealed at the sounding of the 7th church age's message. Mar, if this is so important,
e le bohlokwa ka mokgwa e bolelwang gore e bohlokwa ka ona ebile e tshwantse e dire gore o be le the restoration ya tumelo ya botata wešo e be it is a rapturing faith. O tla bjang gore kereke ya message e be so low because e amoetse ntho nngwe kgolo e amoetse ntho e seleng gona le metla le mabaka le batho ba di-generation tše dingwe ba be ba e letetse a se ya gona go bonala lena bjale ge e le gore ntho e tshwantse e tle fa and brother Branham o re e tla fa kereke. Hallelujah. That charger of faith ya tisa tumelo yeo mo kerekeng. Tumelo yeo mo kerekeng, how is it not rising? Lena ke e ra gore batho ba se ba tsebe se ba se bileditsweng. Lesana lena bana. Hallelujah. Now ge e le gore go theowa ga lengolo ile la Revelation chapter 10 ke go tla ga Christ. Ona ra rona le tiro e golo e direileng in 1963. Amen. Lesana lena bana. Amen. Now all along eba ditaba gore na ge e le gore tiro e direile ka 63, why kereke ya message it disintegrate? King. Hallelujah. Amen. Mara kereke o ra lena ke kereke modimo o re mo rapelang o re file a chance ge dilo di feila gore rena ka lentswe le re boelane le yena ka botlalo. Lesana lena ge e le gore batho ba ba kweleng brother Branham ba paletse ko continue le Branham ka level ye ya message ya maatla ale brother Branham ga o bala mo messageng wa the Easter seal. Amen. Lena gre. Amen. For it was power coming to the church. Lesana lena gre. Amen. Where is that power? That's why. But one message. But when you have a little question, change, you have a sepela ba really the pidis ka dipiki. Amen. They must question themselves. Kauri power came. Lena. And her power ile mo e ka tlola le di ya tlola di turana o sena material. What amount of power is here? Amen. Re tswentse re gone o visualize re lebelele taba ye gore na ke yona lesana le nna. Hallelujah. Amen. Ntho e nyanele. Lesana le nna. Amen. The church. E tswentse e tsebe position ya. Amen. Amen. Langwa. Amen. Se pe lebelela bo. Amen. Amen. Ramlewa mre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Biale mo profeta o le ka o re tšetša taba e. Hallelujah. Amen. Well, I wanted to read something. Amen. When the seventh seal is broken, the mystery of God that has been sealed in these mysterious seals is finished. Yes. Until the day that seal is broke and then it is revealed what is on the inside of it. Amen. Amen. Lesana lenak. Amen. Mara brother Branham. We le atia tabaya retisha we ona agete urketare he by God's grace we le simplify the Lord to hono bona urketona e mulima shoroba. Amen. Mulimo alo ba lo khopolo ya gore skera tseba gore o nyaka ya odia. Bibele ruta gore o ba itshwere mo yena anya ka e tla gore. Yes. Amen. Amen.
ebile a nyaka re tseba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bjale ge e le gore kereke o theeletse moprofeta mo o re Christ has redeemed us. We are now redeemed, but he hasn't claimed his possession yet. Kore ge moprofeta a eme mo o ruta gore o re lopologe. Amen. A ke re ke butse ka re ha le fa the earnest e ra gore o di ileng o le lopologe. You are the redeemed. That's why I let Ajaka Mamukheto Buncha or there's no more case. Amen. Milatuale Naipumu, Mudimaso. That's where Nagamatanga to Bagula Liloga Gregi. Amen. Bagen Sauno Gule, our confessor, Chila Kamuka, Bakawa. The one little affair of an ombre. Yeah. Amen. Kumekuwa wachako lukuma bana kibe Israel. Graspe. The first level novela orata usara. Amen. Why utwanto ba una le di secret tse dingwe le kipile dilo ya o shaleta o pala ko ba mo Kriste ka botlalo mara ko no ru go mare. Yeah, ubala muthu. Shock. Urlopologe mara hae sho achia his possession, yes. Agree le na kwa ga le tsebe ape the redeemed person over later abstract. Amen. Mara bara na baro letela possession. Ke bo lo le clear, very clean, straightforward. Letela purchased possession e ba redeemed. Amen. Koro urlopologe wena ne leona sanjiri yenyi lena gale mo brabo mo ore urlopologe mara ga a tsia thuto. Amen. Ye wa ilopologe. Amen. Ore you might differ with that, but just hold a minute. We will see he hasn't claimed it. Ai tsia ga gwale. Gale ore ge aka tsia uka ya topolo. Ntwe nngwe le nngwe Adama ye abenge ana le yona. Amen. Le nngwe ye Adama a ilahletswe. Christ redeems back. Amen. Lena ge. Kore le zwantse le mo o ifile mo mini wa ilopolela hore e bue morao. Amen. Le kore. Amen. Or he has already redeemed us, which is arlopology, but he hasn't took the possession yet. Amen. Yet the possession. Amen. Hallelujah. Amen. He won moon. And he is coming to bring us to what he has created us for. Amen. Amen. Lena bara. Kita nyaka you will get rera. You will get nyaka. Porque right you. What's or why were you created? Only to serve God. Yes. Amen. Glory. Amen. Lezana lena gara. Umupetu ingi? Utangela mudima ke. Now era ura na kuyengwele ngozanju bauli in prayer, worship, umutumisha uliyang. Beka magala Biblia pele ngwele pray continually. Grifu jeni wetu ulibala marasta ijeba. Really bucha ba. Mara ka wale ura is here. Amen. Amen. Banda ba khale. Hallelujah. Le ga le busy ka dilo tse dingwe. O be a molela re Jesu Kriste morwa modimo a phela. Yes. Nkawela. Koro is so busy. But talking. Amen. Amen. Hallelujah. Ndwela change focus itlisa bona ba morena mo gomba. Now you are always in communication with him. Amen. Amen. Lezana lena bana. Amen. Hallelujah. Amen. Uri. Hallelujah. Right. Akase khone go tšea thuto eo until time appointed. Bele kamola Paulo zule until the day of
until time appointed. Okay. And then will come the resurrection, Amen. and then the earth will be renewed again, and then he will take possession, his possession which he got when he redeemed us. Yeah. Amen. Ge a be a lokolla rena, o na le thuto e a ileng a e rekolla o ba a e kwele. La e tshwara ke? But will do it at the appointed time. Amen. This is described in this 7 seals book. Amen. Kore taba ye ya hore dilo tše ka moka di dirwa o di wa eng di ka mara buka e. Amen. Bjale hore, hallelujah. Amen. That we are talking of now, already the book of redemption, it is described in here. Ore e tlhathollwa ka mara buka ya topollo. Dilo ka moka, what Christ will do at the end will be revealed to us this week. Ra re beke ya naela dilo tše ka moka le tša tlo go di dira go bofelong ba ka baka di be di ya utuluwa. La tsara ke? Amen. Ore, hallelujah. Amen. In the 7 seals, if God will let us. All right, it will be revealed as the seal breaks and are revealed to us. Then we can see what this great plan of redemption is. Amen. Amen. And when and how. Amen. Amen. Lena bana. Re o gona go bona gore ke neng le gore ka mogwama mo di matlono bana. Amen. O re loje o di dira ka mogwama. Le tsana le nna ke. Hallelujah. Amen. Now church. Are you still with me? Amen. Ge lo re lo gona go bona. A re pele ga nyane le ke. Amen. A ke se go le ka le balla Jeremiah 32. Did we? No. Can we go to it? Didn't you let it? Hallelujah. Amen. Hallelujah. When and how it is going to be done. It says it is all hidden in this book of mystery here. It is sealed, got up with 7 seals, and so the Lamb is the only one who can break them. Now, where does a man, William Marion Branham, come in the equation? Kaure ntwe, isanchi ulege man. And Ori is the only one. Amen. All right. This is very simple. Because when he meet Brother Branham in Revelation chapter 10, that book has already been opened. Amen. 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 Revelation chapter 10 verse 1 to 7. To William Branham, he was not given a sealed book. Brother Branham was given an open book. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Or now, if you would like to look in the scriptures, you can get over in Jeremiah. All right. And find out there. Yeah? Amen. When he was going into the captivity of the land, you know, Amen. That's right. he bought his uncle's son's property. Amen. He went through that sealing. And if we took it, we got that also in the 7 church ages, them seals and so forth in there. You see, a seal in the Old Testament was like a roll. Now Branham goes on to try to demonstrate. Mara,
as he demonstrates, he shows that the first seal, there's a closure, there's an opening, another seal, a closure, a sealing, another seal, until they are 7. Amen. Is that all right? Amen. The whole thing here is 7 seals. God, the mystery of God from the foundation of the world, all sealed up in. Amen. Amen. And then and then let us pull back these seals and look down through the great time. There the mystery of redemption is sealed until the book could not be broken, until the last angel's message. Amen. So the last angel's message, a broken book. Amen. That's right. Amen. Or now, these messages are all kept until this earthly vessel. Amen. Amen. Until the time of God's appointed time, at the last, oh God help me. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, let me read this. The scroll is there. And Jeremiah Uri, this scroll must be kept. Jeremiah 32. That's right. Nalele. Amen. Verse 6. Verse 6. Chapter 32. Verse 6. Jeremiah 8. Linjula morena lentlete lara. Anamiele morowa salon. Rago nao. Utota hui. Reka tshimo yaka ya kwa Anatole. Obane go tshwanetse ge e rekollwa ke wei. Ke moka. Hananiele morowa rangwana aka gonna ke le mo lapeng la golego ka morena a boletse ka mo morena a boletse go ka go bro, somebody who can read fast. Yeah, sorry, thank you. 7. Yeah. Jeremiah 32. Just take that. Kimo Jeremiah aiteo linjula morana lintlete la re tseba Hanamiele morawa Salome rangwanao o tlotla go wena a re reka tshimo ya ka ya kwa Anathote gobane go swanetse ge rekollwa kweng ke moka Hanamiele morawa rangwana ke a tla go nna ke le mo lapela kgolego ka mo morena a boletšego ka gona a re a go reke tshimo ya ka ya kwa Anathote na ya Benjamini gobane go swanetse ge rekollwa ke wena wa ikunolla reka ebe ya gago ke mo ke lemogilego ge e le lentšu la morena ka reka tshimo ya Hanamiele morwa wa rangwane ake ya kua Anathote ka mmalela tšhelete ya disekele tše 10 e šupago tša thipi e tshehla ka ngwala le lengwalo la theko ka le gatiša ka seka saka ka bitša ditlhatse ka mo elela ditšhelete tšeo ka seelo ka tšea lengwalo leo la theko le le gatišitšwego ka mokgwa wa molao ka tšea le lengwe lengwalo le le senago kgatišo mme lengwalo leo la theko ka le neela Baruke morwa wa Neria morwa wa Maaseya pele ga matlo a Hanamiele
a namiele rangwanake le ditlhatse tše di ngwadilego maina a tšona lengwalong leo le pele ga mahlo a bajuta bohle ba ba bego ba dutše lapeng la kgolego. Ka laela Baruke re le mo pele ga bona kare, morena wa mašaba modimo wa Israele o re, tšea mangwalo a theko le le gatišitšwego le le sa gatišwago o a boloke sebjaneng sa letsopa a dile mo lebaka le letelele. Gobane morena wa mašaba modimo wa Israele o re, go sa tlo fela go rekwa dintlo le mašemo le dirapa tša merara nageng eno. O bolela ka restoration. Amen. Le na le nna kere. And the restoration ke message wa le na kere. Amen. La o dumela. Now o na le ntlo ngo mola e bolelang o re lengwalo le le gatišitšweng ka mo sekgoeng para gore is sealed. Yes. And le lengwalo le le sa gatišwang is open. Now buka ye Jeremiah a o ingwala. Amen. E be ena le karolo ye tswaletšweng le na le nage. Amen. And then ena le karolo ye sa kang ya dieng. That's why brother Branham gata o ruta dilo tše di leng ka mara bebele wa re bontšha gore kolobetšo ye e so mosadi a tshwanela go ruta a se dilo tše di tswaletšweng ke dilo tše leng in the open. Le tsana le nna now ge o theeletša mola monna o re o ile a bea taba ye pele ya ditlhatse pele tše di beng di le mo kgorong. So topollo bana ba modimo a e direi ntle le gore e be pele ya ditlhatse modimo a tlhola le na le nna kereke ge o lopollwa there must be witnesses. Hallelujah. That's why ge o ya mo pele ya throne ya modimo mo Revelation chapter 5 there are 24 elders. Amen. Because testimony ya topollo e tshwantse e dirwe mo pele ya ditlhatse. Amen. Amen. Le ka re amen. Le na le nna bana. Jale e tshwantse e dirwe mo pele ya ditlhatse. And what good thing about Jeremiah, o tswalla ntwe mo pele ya ditlhatse o re yo be ba ka gara sebjana sa eng le tsana le nna bana ka le ke nyaka o balla brato mo a bolela ka sebjana se o tlo mo thieletse gore o ra jwa le tsana le nna kere. Amen. Now Jeremiah go ya ka nna o be a sa tsebe gore modimo o mmea gore a emulate yena ke bea go tseba kore Jeremiah o be a tshwantse a tšee position ya modimo. Amen. A acte se modimo a yang go se dira ko bofelong ba mabaka. Amen. Mara a tšee thopa ye ka moka yona ya gore motho o lopollo ya go ba jwang a e bee positionally go ya ka mogo ya mo tswelela pele kwa modimo a tlhonofa. Le yang kwa kereke more jale ge Jeremiah a dirile mmereko ola wa o tswalela ntho e la e file Baruke ba re e nne mo for many days. Now many days it remained in an earthen vessel. Vele brother Branham o e bolela mo on e tshwanetse e bolokiwe. Amen. O re ge o bala mola he says o re e tshwanetse he must be kept in an earthly vessel. O tshwanetse a bolokiwe ka gara siywana sa eng. What a beautiful thing there. I could talk about a wife. This scroll was kept in an earthly vessel, a vessel that once became flesh, died, rose again, kept in an earthly vessel until the time of the purchase. Oh my beautiful. Amen. Ephesians chapter 1. All right. Amen. It will look an earthen vessel until the time of the purchase. Now listen carefully. Listen. Amen. Listen. Amen. Ire vessel ingile ya kwa ya bayadi yang. Mara yale vessel leo. Ingile ya bamutu mo lefatshe modimo a tlhonofa. Now these messages are all kept up until this earthly vessel. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen.
melaetša ye e a bolokiwa o fitela o e ba le sejuana sa letsopa goba sejuana ko lefaseng. Is that all right? Until the time of God's appointed time at the last messenger at the end. Amen. Now, that one that had become an earthly vessel. Amen. It died and rose. I say another one that dies and rose. This is the seventh angel. Is Revelation 10:7. Amen. There's another earthly vessel. All these just people is just and says, but I know it is there. I believe it is there. They found they fought at it, brought it forth and produced the thing. By faith they believed it. But now it is going to be brought to us in Revelation. Amen. From the hand of God by vindication. Amen. Now, this is coming from the hand of Amen. now, and then hallelujah. Amen. Thank you, bro. Amen. Maybe it is time for us to do so, but if it is not, we'll continue. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, this end-time messenger, Limolo ilela 7. Kilona letupalana kui. Amen. Glory. Yena ilela letupa komra. Amen. Maraga akisha this mystery in the end. Until it 20 to the angel, the seventh angel, another vessel. Amen. Mara 20 utulu jomosi anazaini. Lezana lena wala. Unendongwe ara ilibele. Mara mulimu arfeyo. Lena gre. Hallelujah. Agere Brother Branham Uruta got the revelation of the Son of Man. Amen. And then Gere Wela Mrao Rao Leka Ubuncha, what this is all about. Listen, Lena gre. Amen. Uri Gere Peta Meka Yari ages. The carrier, Taurala Peulia him. Kabakalaure, the carrier, a leading organization. But the wheat lives on. Okay. That is the body of the resurrection. Comes right down and picks them up. They which are last to be first, and they which are first to be last. Yeah. Pick them right up in the resurrection. Are you following this? Notice the shark looks exactly like the grave. And the man raising up with knows those things, all those things. He goes into the shark and so on. Mara now he's bringing something here he calls it the body of the resurrection. Okay. When you go beyond the carrier, never a carrier. Yeah. The last product I feel is Anki Jesu. Amen. Jesu is not a carrier. It is the product. Amen.
All right. ntho e be le tetlo nako e ka moka yona metale mabaka e be e le Jesus. Amen. But ge re ka mo bofelo ba mabaka re nyaka the body of the resurrection. Yeah. Amen. Lena le nna ke re now ge re ka mo re bolelang re bona this body bravo mo tshele tsa hore o re reveal le di revival tse ka moka ya tsona. Amen. Lena le nna bana. Amen. O re go back with me, where is the first revival come after? The days when the grains of wheat had to fall into the ground. The body, the bride of Christ. Christ organized his bride. Okay, is that right? His church. Amen. He never organized it. He just set apostles and prophets, Yes. so forth in the church to keep it clean. Yes. Amen. 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 Now, kereke is no failure here into organization. Amen. But finally, its folly, the foolishness of denominations was made manifest in the last 8 or 10 years, especially in the last 3 years. What does it do? This is Brother Branham speaking in the anointed ones at the end time. Amen. Now, where has shown why o sa tswelele mogaro mo nako ye ka molaetsa? It is anointed prophets, anointed teachers and so forth, but why ain't it there? Ure na le batlotswa mo ntle ba bantsi ba tsweretse ba tsereng mara why is that related product? Yeah. Ure there's nothing beyond the grain. Amen. Amen. The church, it is back. Hallelujah. Amen. Amen. It is back without an organization. Oh my, a blind man could see that. Amen. It cannot organize. It is so firmly against it. It is the grain of wheat itself, the Son of Man, which will be made manifest. The grain of wheat. Amen. Who is this? Now, we'll come back to it again, the Son of Man in the last days. Amen. Now, brother, is the evidence. Amen. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, let's look at this. When the law was ended, God help us. Christ was the end. Amen. Oh, The Lord. Amen. Hey, Lord, oh God. Amen. Hey, Lord, Baga Kriste ele muramuli. Amen. Agere Jesu Kriste utilele na muramutu. Amen. Linalena ke. Na kwele na muramutu. Atoma profeta ka another revelation of muramutu. Amen. Ya rauro muramutu o bolela ka go tla ga kutulo ya muramutu. Abagere ngena lena. Amen. Muramutu o bolela ka go tla ga kutulo ya Lena. Mara. Kutoma ka cheje ya mathomo. O fitla fa. Bra brena mo ore kerek modimo na le mo kerekeng ile mo mo kgethwa ile the son of Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ikaba kile ka le ka explain na mo le now what are the sons? Did I? All right. Hallelujah. Amen. Where do I go now? All right. Can I drop a labo or do I continue? Lest I get worried. Now, John chapter 5. I will show you. Now, a bit. John chapter 5. Bruru, verse 20, if I'm not mistaken.
because it's very long. Gobane tate o rata morwa mme o mo laetša tše a di dirago tšohle. O sa tlo mo laetša mediro e fetago ye ka bogolo la thoba la tlabela. Ke taba e kgolo eo. O tlo re o mmontšha la ba la ema la tabela. Yeah, amen. Le sana le nage. Amen. O re o tlo mmontšha ke ena o e bolela. Amen. Le sana le nage. That's right. Now, are pele. Jale ka ge tate a tloša baku a ba phediša. Le yena morwa ba a ba ratago go ba phediša, o a ba phediša ka mokgwa woo. Le gona tate ga a sekiše motho. Ka tlholo ka moka o e gafetše morwa. Now, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. O tšere dilo ka moka a di bea kae? Le a di dumela. Amen. Now, a nna le lena re ye mo tabeng ye nngwe sheng. Okay. And then, a ke sa tseba gore am I correct or what? Aye. And then, mara ke na le something se ke se naganang. Amen. 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 Revelation chapter 4. Chapter 5, book 2. Now, don't open that. It's in the book. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus, the name Jesus in the gospel has 4 titles. Okay. Son, did you know that Jesus has 4 titles as son in the gospel? Ore Jesu o na le di title tše 4 tša go ba morwa ka mo mangwalong. Yeah. Amen. All right. Ye nngwe ya di title tše ke yena morwa Tafita. All right. Yes. Ye nngwe ya tsona ke morwa wa Abraham. Ye nngwe ya tsona ke morwa motho. Ye nngwe ya tsona ke morwa Modimo. Amen. Amen. Le di bone gore ke tše kae? Yeah. Ramo tsona ke. Amen. Come together. O re lebelela ge molopolodi wo wa leloko la rena a e ba motho Jesu. O ile a ba morwa Tafita. Amen. Aye. Yeo e mo fange bojabokgwa jwa mmušo ko Israeleng. Amen. O na le wa nkwele? Amen. O re glory. O ile a amogela bojabokgwa jwa pušo ge a e ba morwa Tafita kere? Amen. O re ka gore Modimo o tshepišitše Tafita gore ke tlo fa morwa wa tlo dulang sedulong sa gago go ya go ile. Amen. Ene jwale that's why ntho e dira gore Kreste e be morwa mang? Ene bjale ge a e ba morwa Tafita ko troneng ya ko Israeleng a ba molopolodi wa rena. Amen. Ke ka mokgwa ileng a tla ba our king folk. Ka gore ge a e ba motho gore a tše trone ya David o go editše rena re lapeng. Amen. 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 Le na le nna gore Amen. bjale ya ba taba ya gore o tshwantše a re lopolle ka baka la gore a buše. O tshwantše a buše a na le monyalo. Amen. Amen. Le tsana le nna ke ene monyalo wa hae o tshwantše a mo tšee kae mo go ba ntle Modimo a tlholo ba. Bjale Israel e tshwantše e be a nation yena a e bušang. Amen. All right. Le na le nna ke setšhaba se a se bušang ko millennium ke ma Israel. Millennium ke pušo ya morwa Tafita la ntshwara. Amen. Ene ge re ya ko pušong ya morwa Tafita rena re tsena re le bomang. Rena re tsena ka baka la gore re monyalwa wa mmuši Modimo a tlholo. That is the kingdom of Israel, Amen. which must be 1,000 years. Amen. Hallelujah. Amen. That's where it's not for everybody to be there. That's why we put a more. All right. Amen. 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 Jale iba murwa Tafita na tswala ke. Amen.
bjale o re ge e ba a etama gore a tšee trone ya o ba morwa Dafita a ba molopolodi wa rena ke ka gore ebile mo and then bjale ge o e bala mo Romans chapter 8 Paulos o re se molao bongwe se palela molao ka ge o fokodišwa ke nama modimo o se phethile ka o roma morwa wa gago ka sebopego sa nama ya sebe wa ekwarana a tla ka nama ya sebe o tlile ka sebopego sa nama ya sebe gore nama ya gae e tshwana le nama ya sebe modimo a tloloba gore a kgone go re sebe sa nameng a se a hlole a ba se latlhe so that's why mang le mang ya mo dumelang bebele re a ka se ka latlhe o tla ba le bopelo jo bo sa feleng ka go tšere se di mo nameng a se diang a se a hlola a ba se latlhe Amen. Hallelujah. Now ge e le morwa Dafita e ba morwa motho gore a tla lokolle rena lena ke now listen to the prophet. Hallelujah. A ke go bona dilo tse ka moka tsone o tshwantse o di hwetse mo sebianeng sa lotsopa go lefatshe go bofelong ba maba. Hallelujah. Le tsana lena ke hallelujah. Bjale o amen. Ka gore modimo na a beetse Dafita kwa o re o tlo mo romela morwa and then ore and he became our kinsman and waiting getting a place ready to where he can reign with us. Kore o letetse ebile o lokišetša lefelo le leng gore a ka bušana leng rena re ela fela gore ro ba babušigadi. Hallelujah. As the son of David, these are those sons. Listen carefully and note it. Bjale ka morwa Dafita, he is heir to the throne. Ke mojabo kwa wa throne ya Dafita. Israel, again? Amen. And ge modimo a tshepisitse gore o toba le morwa wa o buša forever. Jesu a senke a buša. Maisraele ba phela ba nyoko mowa tse dingwe re ba ile ba mowa ere ba ba nyoko mme ya kgoši a timella marego. Amen. Ba mmusho ba rena wena ba le dilo bushaneng le mmusho o tlo bushaneng a se tabe ya la go bola ke amen re tuela mo bjale o ke mo ya bokwa wa trona ke bjale as the son of Abraham he is an heir to the royal grant. Amen. Ke mo ya bokwa wa bogoši. Amen. 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 Hallelujah. Amen. What is the royal grant? Jesu ge a tla e ba morwa Abraham e ra gore ntho engwe le engwe ko Palestine and all that is in Palestine e ba tša morwa Abraham modimo a tlolo le tsana le nae la zoro royalty tsena ka Abraham la tswa now hallelujah bjale as the son of man listen. Now, why should we understand this? Amen. Amen. What does a son of man? What does son of man? What did the man lose? Is that alright? As a dominion, Mutu is powerless. That's why reste aiva muramu. Amen. That's right. Listen, Amen. Hallelujah. Biale, raita ele muramutu, utomau inherita. Hallelujah. He is the heir to everything in the earth. Idilo kamo le fasting ke na muzabu kwa waini. And Melchizedek akopana le Abraham uraena wena. Umutlanka wa yo godimo yoana le matla ko le godimong le mo ene Jesu ga itwa ka lebite o ra ba rutwana ba gagwe all power
Maatla ka moka a filwe mang? Now you must remember, re sa tlo e bala mo e re dilo ka moka tsona o di gafetse mo. Re be re tabetse mambo. Nko o bala tshimana. 23 or so? Yeah. About 22. John 5, 22. Yeah. Le gona tate ga a sekise motho. Ka tlholo ka moka o e gafetse morwa. Dilo tse o di gafetse mang? Now Jesu ga tswa ka mo lebiteng o ra barutwana ba gae o re ke neilwe maatla ka moka. Le na le nna ba. Amen. Le godimo le la iswara ke? Amen. And le fase origin ya lona ke la motho. Amen. Motho ba re a bopiwe a be le taolo mo kae? A bushe nyaba ya lefase a ba bushe le dinonyana di fofa. Amen. A bushe le ka gara lewatle. Amen. Motho has such power. Hallelujah. Lena ke jale ge Kriste a eba the Son of Man. Ira o re ke mo ya bogwa wa dilo ka moka tse Adama a dilo dile. Now ge yo hallelujah actually possession you are willing thuto ye ka moka e la tletseng Abraham ga bua a etla go rena ira o re la moelanye. You see what is happening here? The past la rena na le ntongwe a le lebelele more especially le past la message. Amen. Ntwere na re tswereng e tswetse change pelo ka. Amen. Ntwere tswereng e tswetse change pelo ba mo. Amen. Because it toma o fa mo rapedi a destination. Wa bona o ke tswa kae ka ka. Ntwere bibele e bolela gore o ba tswere mystery anya ka re o tseba ntwe mo fisha pelo. Amen. Written in the Bible. Amen. Beta mo re na gona ya. Amen. Amen. Right? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That's why. Whole land everyone ke kutullo ya moramo. Amen. Is that all right? Amen. Hallelujah. Amen. The revelation of the Son of Man. There's something to do with that. Amen. When ali na le karolo mo. Amen. Le zana le nawa. Amen. The twenty to identify because all power now is in him. Amen. And I'll prove to you, Brother Brenema bolela dilo je casually. This message has been preached supernaturally. Amen. Brother Brenema o la rena o re molaetsa o ke o rerile even against my better judgment. Kore o khala kore o vitela mo ile mo re le nna be ke sa nagane so. Amen. Go ka re ra ntole ka mo go wena o sa nagane ka ona o irele bja. Ke ra gore a se taba ya hao ke taba ya yo a irela. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Amen. Now, more especially, later more the revelation of the Son of Man. Amen. O tshwanetse o gone o tshwara leleme la taba ya mo re lengong. Amen. Oh, modimo re thushe. Hallelujah. Ro bana besho a re nahole. Amen. A re thushe le tsana le nang. Amen. Ke le tsa taba she ko balele. Hallelujah. Amen. Here is it. Lena bana. In the very day that the Son of Man is revealed, Revelation 10:1-7. Amen. I thought it was Luke 17. Now he's just giving you a reference. Amen. Mitenge muramutu autulu kutulu 10:1-7. Amen. Read it when you get home. Mitenge muramutu autulu kutulu 10:1-7. We are Levita. Kim Profeta Uriah. That's why I can give a Gana or Luke 17. Maragawai will allow no way by Levita. Meeting him Romoto to look. Well, the seventh angel's message opening up the seals. What is it? He le molo ile la ushupa le bula makutwa ke ngitaba yeo. Not that the angel is the Son of Man. Ise mo le molo ile ke lona morwa mo. Mara moteta o utula morwa motho. Amen. Hallelujah. Amen. Lezana lena. Amen. Hallelujah.
le sana le nna ore e seng ore motseta o kena morwa motho mara motseta o utulla. Can you get it separated? Or na le gona we gawanya na. Or that is where it seems to be so hard for you. Ya go ba gore ke mo ile tsata fela wa bona. E seng morwa motho yena ka go yena. Mara lengolo ila bushu. Lengolo ila bushupa lutulula go batho morwa motho. Lezana le nona. Because it has left the shack. Kuri immediately lentulege le tlogelana le mmoko le utulla morwa motho. Lezana le nona. Hallelujah. Amen. Mmoko ke keria. Amen. O tshwereng? Peu. Le tsara ke. Ke mmoko o bula hore. Peu e diang? E tswa ka mara mmo. This separation. Ke le denomination di gana Kriste e le morwa modimo. Hallelujah. Amen. Gale eringele bonche yona. Amen. Amen. I'll come back to that. Let's read it. Son of man, ke moyiwa bokwa wa dilo ka mogate Adam motho di latletse motho le lefatshe. Amen. And then all these years he has got all this he has got, and he has to give it back to us. Dilo cheka moka tsona o di tshebe jalo tswantse a di bush. Amen. A di ferena ke. And then he is redeeming back as he was. Sorry. Then he is returning back as he was. Amen. Then as the Son of God, Amen. Hallelujah. Amen. That's why our power if you learn. Now he is the Son and the Amen. 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 Now then, if we can, something. Son of man. Now, then people would Adam. All the things that Adam lost, Jesus was. Amen. Amen. Now, let's Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Waiting here, Abraham, it ended when Christ came. Amen. 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 Now, the 7 churches is only the Son of God, the Holy Ghost. Amen. The Son of God. Amen. Is that alright? Amen. We are currently Amen. Amen. Now, I can declare. Ore. Seba kemu ya koke opao. Mara rokona opaka malaka opao. Ao paopi. Hallelujah. Who rejected like age. When go well in his church. That has rejected him. Amen. Hallelujah. Amen. Bagana Jesu bamuisha kwa fapano. Baile bamuela senokwa. Baraba. Now today the bagana Jesu mo aging arena baile bamuela Catholicism. Yes. Me boyela basatani yela ya utwa kwa moyo ngola wa dragon. Ibile ona o take over the kereke cha maina complete. Amen. You are not to override and mulimu
akasidulele selo se in there. Amen. Now Christ went out. Dale he bitarina ato ikutulla mogorena ili Son of Man. Why? Because he's bringing back. Yeah. Bring it back. Yeah. Now, Rabona no barang the brain matter now created the squid. Then how? Amen. Hallelujah. Amen. Oh, God help us. Amen. Get lango with the great. Amen. Let's try to get a little bit of work. Amen. Let's try again. What power is 20 like back to the body. Amen. Now, that's why when you go beyond the shack, this is the body of the resurrection. Amen. Give me what to. You know, beyond the denomination. Amen. Hallelujah. Now, the title holder. Oh, God help me. Hallelujah. Hallelujah. In the message, it is the rising of the sun. Or she is him. Amen. Because, hallelujah. Oh God. Hallelujah. The 7 seals are delivered at the time of the 7 thunders. When those 7 thunders rolled on, it sealed the church. Amen. Now, Kereke iamuela title deed, iamuela abstract. Mo wena belega mutu wa mweje abstract. Kereke iamuela ni? Okay, we will come there. Oh, God help. The Son of Man revelation. Muramotu. Kiena achering in lo kamu kateo adama alilo vile. Lego bonare kaela sore complete. Kikabagala Adam lost something. Mara, this thing that is coming back to the church is restored in the church. That's why expectation ya tumelo ya mo. Kiuri yena wana alekara individual. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Maralanzara. So maravi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Why are the Tochiamunti because it's 20 pilu limudi. Yes. Pilu limudi. Amen. Martin Luther, very age Taylor, but Trinity. But they are part of that body. Yes. Amen. Perfect the last church age. And the brother Branham because what they had could not perfect it. But somebody to Amen. Hallelujah. Some message you want to leave over the heartbeat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because more. Hallelujah. Because put the one. I'll come in unto him, not them. In unto more. Hallelujah. Amen. To the individual. Amen. To the heart of the individual. Amen. And that alone. Then you won't tell why are multiple leo. We're going to related to you. Oh God, don't wish it, believe it. Amen. Amen. No, surrender with control of. That's why
well at the denomination. Is that all right? Amen. What about Gregory? Son of man. Yes. Kaur Mola denominational age, he was the son of God. Now what am Is that all right? Amen. Oh God. Amen. Linjulele Tehata Noliana is terrible. Wait, we'll read this thing to you. God help us. Is that all right? Amen. You can't organize it. Amen. It is the grain itself. Okay. Yeah. Hallelujah. Amen. That's why and in that day, Jannes and Jambres will withstand anointed ones, making believers, unbelievers, the church formal, Pentecostal, stand up against the true grain. But let them alone. Amen. Hallelujah. Amen. Revelation 10. Amen. Revelation 10. In the days of the sounding of the seventh angel. Now remember 7. Laodicean church age. The sounding of that angel, when that church age is done, denominated. Amen. Become a church age when it is done in its Pentecostal organization. When the messenger, what was each messenger? Martin Luther and so on. And then no more shark, it is the grave. It is a Torah. Amen. What is it? It is a rebuke to Pentecostals to fulfill the scripture of this hour. Amen. Hallelujah. Let's try it right. Praise God. They are so filthy until it has become dog eat dog. Oh, sorry. Amen. Oh, hallelujah. You are preferred among women. You are preferred. Amen. A place and a beauty. Ube atia fela sesitwa momulomong wa moteta wa nako ya. Amen. What there are people who are the brain is very vital component there now. Amen. Brain mumunako. Lazara bana. Amen. Bruru la norma bana ko brain mukulu kuye ka baka makala ruya. Urubele ke kwa urka baka hanu lotuan. Kamera ko ki bujele ta bar ko ya ituani. Straight. Yeah. Kore anaba mudimu. Auna le component karolo ye re bontsang ka mogodi lo di tswantsi be ka ona gore re na le yena re oba mmo. Ke ge mmala ka fo a bolela. Amen.
Reverend a bolela dilo o sa ishibelo ka tsone go kwela botlhoko nkre dile lengwe o tla regreta very terrible ka gore tsone nkre di se o lebana le wena ehe o sa tlololiwa ko peleng shem a re di tuele di so notice bjale o re lebelele o re lona letšatši leo ge motsetsayo e seng ge a thoma ditaba ka gore ge a thoma ditaba o sa lebeletše dilo tše ka mo bukeng ye e buleileng lena le nna o sa tsere portion ya dilo tše di leng mo kae pepedeneng bjale o lona letšatši leo ge motho e seng ge a thoma ka gore ge a thoma o sa go bontšha kolobetso o sa bontšha basadi position o sa diaeng o sa le ka go bontšha banna gore le dule metse ya lena le sela ba la tore taba mo la nyala le nyalolola kore o sa le ka go bea dilo e gore not when he start lena bana o re but when he begins to declare his message, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Listen, Amen. Amen. Gale, re a eta mo level yeo. Ke mo bjale re tsoma ngo focus ala. Ka o re budigeli jwa monna o mmalakafo. Ke kutullo ye amna kwa bofela. Yes. Le ngwele bana. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to know this is sure. Kenya kaletse go re taba e ke nnete. Amen. Le le na ba le tshele teng di thei. O ka bana na gore ke be ke go mo jale go no ka ba ka la gore ke nna ke re le molaetsa. O re a ke na selo le morero mona a ke na selo a ke no ba le fela. Uri no more than just a voice. Yes. Namo mula ite ngoki no baini. Voice. Kino ba nalinju mudi ba tkono ba. Uri my voice even against my better judgment. Amen. Lintula ka le boletse khatlanong le ka mo go nna ke bona ngedi. Hallelujah. Amen. Uri I wasn't the one that appeared down at the river. Is that all right? Amen. Hallelujah. Amen. Kenga wa bonalana. Ke be ke no ba ke eme mola ge na bona. Amen. Asinna ke ditsa metolo ye. Asinna ke bolela la me dilo tše pele tša tša tšwelela ka mogole di bona. Amen. Ino ba nna o ke bang khautsu ge na di dira. Amen. Hallelujah. Nna be no ba nna khoa. Ye a ishumisiteng. Amen. Asinna wa ileng a tseba dilo tše nna ke ile ka ba ke seo nna ke ileng ka khapela bophelo ba ka go tsona. Amen. Hallelujah. Yena bolela ka nna modimo tlono ba. And then it isn't me, asinna. It wasn't the seventh angel. Oh no. It was a manifestation of the Son of Man. Amen. Amen. Hallelujah. It was the mystery that God unfolded. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When you go in the seals, okay. Very strange church. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, sorry, Masunda. And then here we are, Kamara seals. Very strange. Amen. Or in that room, okay, when that anointing was there, I nearly made a mistake. If it wasn't for the grace of God, around a certain time, when he came in there, that's why le wa bolela a re lengolo ila mathomo mo bushimo jwa mathomo le botse le kuto la mathomo. Amen. So now ore
le kono kwana imo e bula lekhuto la mathomo mara rena re le rerela ka mang he's a voice le na le nna ke re yena ke voice mara una leyo hallelujah that's why today hallelujah mo una le mtu engwe a live and I know you don't see Amen. are I would know muruti a ruta batho ba re bona re to ba ya live are mara ke a tseba hore a live amen muruti are ge o no go na le radio wave ka mo le television wave ka mo o tswantse o be le a tower to receive so here renale brand mo eme as a tower what is he doing ga receive o transmitter I'm just a transmitter. Ufitisha ntwe mwe ya mo ase ahai. Areka tuwa mangolo ya kamo marale abo. Lenalena wana. Ka uwe dire mo ase morero wa moto wa yemi. Ibila ase understanding ya. Marake semu di mwe nasi na ane. Ane ya na ulere na a. Hale atswere topa. Ya rata ngerite. Amen. Everybody. By Ephesians chapter 1. Amen. Arrivederci ayelele chakayona. Akasinga yemi bro. Na weka mukayona ndoteni katsibe uli amutwa matata ngo ibenja ayelele. Uri bathu ba. Bakanje batemu. Amen. Hallelujah. Amen. Kwanza ngare ngati ima response. Tomorrow. Amen. Marathon winner. Lena alile kanile mutu sele sifilweni asebapeli asesabo mutu sele sifilweni asebapeli asesabo mutu ene agrikile bonchitore esperebale nabari she is preferred above all that if you are special that's why they glorified under the Son of God, Peter to the Son of Man, Renari Wakatugo to get a special. And the brother Mura now, this is spiritual food in Jesus. There are no, she has to be taken away to put aside and be set aside. Amen. Kaur akaso kono ufepu amogaraba. Amen. Hallelujah. Taganjal ma Pentecoste ling baba nchinga bashinyale jali bale baba kasuru bale baba taganito mara mo tanjo vele speciality. Hallelujah. But Robert Twenje mbayo go to go dilo kamukato na jijirwe mo waimo. Amen. Kuri mtwe isike ama mo twele yabona baiko vile gato. Hallelujah. Hallelujah. That's why it's the revelation of Listen, I don't know. I can't want you to the Son of Man who treated to come at Jamadi Latin. That's right. That's right. And the God who treated to come at Alene, you tell a Gamga Didial. It is a mockery. Because that's why Brahma I like what he said. Hallelujah. Hallelujah. Listen, I don't know. And then I get us bulletin Ore. The Son of Man, what does the Son of Man? What did the man lose? Mutula said again. Ula said to kill fast. Muramutu lenalena. Jale Jesu hele muramutu. Iba enda mujabu kwa wanitoteka mkachona che dilaite ile ngilele fast. Is that alright? Amen. Ore all this he has got and he has to give it back to us. Amen. That's why hallelujah. Amen. Give me la key. Let's go. Hallelujah. Amen. Amen.
nyalani uri bakatsela ba Hallelujah. Amen. Le kare le na banyana le bashimane. O mari ne bashimane ba le tswetse le tele le nyalo le die. Population ka le minima le bona le motho yo ka. O mo la la lo ra ipujor mara murudu na na yemba. Ata motho nya ka ke mo SMS. Right. Bana. Ai, le ka mpani ka mo SMS. Ako. Amo SMS right, ali ke urata ma. Ai, utimo ke na ka wena ma. Bona ne. Uri ke ulali veile mo pelu. So eager. Uri pelu ya mo fisha ona dilo jeri kwela ini. Hallelujah. Amen. Agere uri tsere ya ka mo pamo. O swanja di present. Mara le tsebe more gae ba mo rota fita ke mo abile mo rwa mo. Le na ke. Bele gae ba mo rota fita ka ba ka lo swanja ai ba mo rwa mo ka ba ka lo swanja be mo rota. That's why ba mo rwa mo tswana kwa rena. E tshwantile le ro stulo sela se tsela sa ta fita. Ka ba ka la hallelujah. Le na ke. Stulo sela tshwantile se ka ba ka la our preparation kuri o loka ha na go lokela go sepela or o lokela le pelo lela ke ntwe mo phula brother bring more the character of the bride will pull him down le na ke a ona ka mo go ka pala le se se ya ke ya ni ke pelo le Christ nothing else re tonje re kone o igaba modimo a tlono la ntwara gre gale ke no bontsha mo gre go mo rwa motho ke gale ka mo rwa motho then o tse o busha dilo tsa motho go motho modimo a tlono now una le ntwe mo grata go re lebele is that all right? Amen. Renali the throne of the Father. Amen. You have Revelation chapter 3, somewhere there, area around verse 19-20, somewhere there. You are Fenya. Give us 21, something like that. Revelation chapter 3. You are Fenya. Something like that. Verse 12. Chapter 8. No. Kenyaga more the last stage. The last stage. 22. Yeah. The one I want. Listen to that. E penya go ke tlo modirisha le nna setilo sa ka sa bogoshi ka re nna ke pentse ka dula le tate setilo sa go sa bogoshi ale ke nyaka so la tswana ne now ge a le mo le na amen ke amen ore mofeng o ta dula le nna ke fenya ke a dula le is that all right? Amen. Now, dilo tsheta di throne lina go ngo go tsheta ka what is the throne? Yeah. That's where we must go back to the message of the messenger. Yes. Throne. Amen. Ore re re go no ba right ska ta ra timela ke throne. Amen. Amen. Listen church. Go re nyaka re lebelela agere position e mo le ngwe e mo fa throne yeo. Amen. I was the son of David. Ya throne ya. Amen. Ya David. Amen. And around Tanja Bushe Israel. That's why but Israel they were always complaining. Or na mujwa Israel o bushane, mujwa Israel o bushane. Let's parag. Amen. So Re-Aiva, the son of David, Utwanje I inherited throne ya David. Amen. Mara the son of David to inherit the throne of David. He became the son of. Amen. 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 Ke ba de mo brabo mo ra eta mo throne ya David ke mo abile ne mo. Amen. Bele majuda war no man dia lugar no wait. Abojalo right there. Rena twanjinga bushele rena. Areo. Bele barna utia mu shwa Israel ani wal. Arno. Kama galaure karlo yenwa kai.
I must do my other part. Amen. That's why Abraham over kinsmen. Amen. Where's Papa Nong? Kabakala Divitare. Ulupola Munyalwa Kai? Because there was the operation to bring out of him the bride. Amen. God looked upon him, he saw all at the finish. But to come we were there. Amen. We were Romans chapter 6. I like this man Paul. Like it's more than the money. Oh my All right. Sorry. He wishes out the end that game Mula. Kill the latest testament data and Gabi give it illegal. How was it as a Gabi board? Munola Limutiele Java, Romans chapter 6. Normally, as the Rokolvija Chayo Nugget. Requilena Nae Gabusfana. Let's run team. Ndwela in his body. Amen. Let's run. Amen. Right there. Ndwela ngoro urumeleli loje kekabakala urumulimu na uleveleji in that body. Okay. Right. Hey na yes papa do mulimu na uleveleji kai. Now bar he bamuthabale tlhakoro. It was just the same operation here in something more Adam. All right. And the cow venture Adam venture Eva. All venture the bride. Exactly right. Now there is our kinsman redeemer. And the land cannot be sold forever. No. Leviticus chapter 23. Amen. Maralsana linno. Amen. Ngasi ngube mabulena. Kala wara. Ngasi kuweka uzine. I will take a bit of a long time. Ikitwa moke hayi, ikitwa kwake abutwana, ikitwa kwake na the assignment. Umuntu linar manna to pastor ku Bloemfontein. Kete ke ba pastor. Lijalevo. Around Muruti, Ulobo Matata Fela, Ultimo Mutagaro, Ulobo Travel. Arna Moyomo Ketwa. Now, the mood, Buni, Yago, Mutuala, Zobli Jagget. As Namudi, Magat Vidu Jagam. Go on, put our Baro Juliana Care. Aritum. Balili, Lesana Lenagre. Amen. Oh. Kana Leviticus 23. You go on a redemption, bro. Am I on the correct one? 25. Ona Ovitamon Gunjegele, verse 23. The land shall not be sold forever. Where is Leviticus? I'm looking for Leviticus. 25. Yeah, 23. 23, 24. Yeah. 23, 25, verse 23 and 24. Kore is not sold forever. All right. Amen. Kore, that's why Jeremiah 9 Chaini, the price to buy the land. That's what I mean. Amen. Kaur Crestle and also Arekulego the fact. Then over level Lagamara future home. Ubon Chow Catela Alupula and Catela Alupula the Fasilio Yankolo. Amen. And right there, what New Jerusalem with the Grata Guru. We only develop the one and the 12 apostles of the Lamb. Ilibona foundation. And a Pulu say, I have laid the foundation.
And this is very strange. Your revelation you receive it from New Jerusalem. Amen. And Paulus Galatians are New Jerusalem is the mother of us all. Okay. Are from anywhere. Jerusalem Brother Brenham ora John Retaku Wonche Munyal. Oh sorry. Maybe I rate so. Uretaku Wonche Munyal Masai Wakwa. Amen. But go Mangolo Yala Shupam. You are actually the last 7 vials. Amen. You will Merium Brenham Barton actually measurement to a move. Amen. Sure. Praise God. Let's go. I'm very sure. Nobody reveals that. It's a very say. It's like a more correct thing. Let's go. One champion of one I took a guy. Because every one following one waiting in the Holy Monk, one following it. Gallery never to hold the Holy Monk, not the Holy Line. I'm dead tired. Yeah, I will just be tired for the second. Last week I was tired until Lavona. And I started preaching on Friday. Now I can say what you go here. Marari change. Ole na le nagre. Mutsuwo. Wo ba reng re ya go. Ge ubala Malakafo. Uri o ka mo fast. Ga Mount Olive. Okay. Come on, small fast the war. Jerusalem mebaring ki akwaya di strata tsa di gauta. E ka mo fast. Yeah. Ka mo gara Mount Olives. Amen. Zachariah o ibone le bale Zachariah chapter 14. Ure ga e tla le ba kgetho ba e ka moka. Lo tola ile ya o hata ulima Mount Olives. Ya palea. E palea bjale ka peu ya apole e mela wa ka baka la hore e kharametsa ke something se a ino palea fela e palesha go re ntlo ngwe ya rutwa ka mo ene ntlo e tswelela re le fase to ba le sana le wa sho amen bale ye ke motse wo re go sepela mo ona wo bitwa ngore na le di strata tsa eng mara motho thewa go lo di mong the foundation tjaona that's why le 12 ke bo Paulus di gate tshela ka moka a tsona ke bana ba Yakobo sons of Israel ke bona di gate lena amen and then ho ya mola motso go la ka moka ona ona gate of the Gentiles but ere molileli abalelwe ka moleloko la ile tseng ka we twele iso ake ape la tsore ke mbana le ere le ge modimo a thoma o beakanya dilo ka moka a beakanya maago a batho o baletse batho go ya ka bana ba Yakobo le kile ba 12 sons of Jacob all of us were counted under that. That's why Brahma, that is the name of redemption. Israel. Amen. Mararudaretwe. Sure. Let's not have it morena. Amen. Gale, go to the New Jerusalem maela. Position jarnaga mugari go guy. That's why we bala mucheje jizero mufenye to mufali na la mutsu wa mulimo waka. Yeah. Mufenye uto bijua lina la ibador gama. New Jerusalem. Yeah. Amen. Do you see what is happening? Mara aritwele mo rebuele kam lena mwene kele ka ore rebonche sorry taking all your day mara gimela ore mulimo tarafa ga wele sana lena gre gare dilolita mo bofelo o tshwantse a bue ile morwa motho faket morwa motho ka baka la ore o tswere possession akere Paulus ore you have got the earnest until the redemption of the purchased possession. Amen. Auna that possession. Utsweri the earnest. Holy Ghost. Mara ulitetingi possession. Now brother he will take his possession. That he has redeemed. Yet is exactly what Paul says. Amen. Amen. Yeah. Amen.
Amen, bro. Ke leleme la Paulos. Ntwane la Paulos a bolelang wo tshwantse a tšee possession. Mara bravo mo o re buditse gore re ke nyaka ya go ditroneng ake. Bravo mo o re buditse gore o be a dutse mo the Father's throne as an intercessor. Amen. Amen. Gale e ba re mo troneng on the right hand. Right hand ya Modimo na le right hand. Ke o tswana le ya mo. Brother, bring the more, the right hand is the power. Ngakwa amen ya mo. Amen. Mo profita or the right hand ke Lena ke. Amen. Now we stood there on the throne of the Father for 2,000 years interceding for us. Mara, ge a fetša go ba rejected. Le tswana ke. Amen. Ge a gana ke le fase. O tla o ipona tša go rena ka lengolo ila bo 7. Amen. Eleng Amen. Now, Son of Man, he has taken his own throne. Amen. Now, oh God, Amen. Unali his throne and his father's throne. Brother Branham, the throne was in the message the throne. Amen. Amen. The first throne was in heaven. Is that all right? Amen. In the pillar of fire, where there was the presence of God. Again? Amen. It came into a man. Amen. The Lord Jesus Christ. Amen. Is that all right? Amen. That is where the throne became. In a man. And he was the Son of Man. Amen. The Lamb to redeem you and I. Amen. Amen. Marahaiwa, that was Papano. The same one that was in him. Paulo zoremo ya wayo atusite go kreste mafung uluti mo golena. O arile ka mo mang? Ka mo kreste ke? Jalo arile ka mo mang? Lena. Now you know the kereke eva the throne. Amen. Hallelujah. Sure. Amen. Is that all right? Amen. Now don't get confused. He has left his throne. The Father's throne. And now he has taken his throne. Where is it? That's where now it's on Jerry level. Amen. Lena. Kisalo no. All right. Amen. Where are my books? If you kill more buga jagariga. All right. Kaure diloje. Hallelujah. Amen. Ramlewa mare. Hallelujah. Amen. Muri mor murapela mbana be. Amen. Tabachenya karike telecho. All right. Eska bara di jayan. Rantarar kam rawran. Diar hakani. Lesana lena bara. Amen. Is that all right? Amen. Ore first, the book cannot be seen, heard or nothing. It is sealed up. The Lamb's book, the Lamb's blood paid the price. Amen. That is the possession that was purchased. Amen. Eventually the Father. Amen. Amen. Now, bravo ole ka o wontsha o re ge ntwela e bua ke no itabe lena. Amen. Amen. And only is to be revealed at the last day when this actual seal is broken. Amen. Broken to who? Ore dilo je yo tu wa mna kwa felo ge le hudu le le diang le bulela ma. Ali bulele kreste le bulela kreke. Amen. Ore ma. Ntlewe e dira ore ke tutumele. Ka ore go golo fela ore kereke.
e tla tloa e kwešiša ka kgonto Amen. seo ke se bolelang o re bjale lena batho ke o le bitša gore ke lena mona Yeah. Amen. gore o e bone Hallelujah. le tla tlhaologana Amen. o re bjale lentšu le boletse lentšu le tšwa ko troneng mo yena a sa tšwa go tloa ona bjale ka mmoelane o re bjale o eme mo o tšea leemo la hae le seo a tshwanetšeng go se tšea e leng thuto eo Amen. Right. mara lentšu le boletse from inside of the throne o ntšwa ka gara throne Amen. and then the lamb was standing out here o re modumo go tšwa mo yena a tuileng a toetse trone ya tate gore a ye a tšee trone ya Amen. o ya kae His throne. to his throne Amen. Hallelujah. halleluja Amen. Amen. o re a e beletang o se ka wa ba palela ke sengwane re a tseba bjale ka bakreste gore modimo enetse tafita gore o tla mo tsosetša morwa gore a dule mo troneng ya ha ene a mo fe mmušo wa neng le neng mo lefaseng Amen. and he did it Amen. halleluja Amen. bjale o re oh god le sana le nna kere Amen. o re jesu o rile yo a fenyang molwa le kreste Yeah. le dilo tše ka moka a tsone tša lefase o tla dula le nna mo troneng yaka bjale ka nna ke fentše ka dula le tate mo troneng ya gae Amen. bjale o re ka le lengwe la mabaka o ya go tloa mo troneng ya tatagwe a eya troneng ya gagwe lena Amen. how now he comes forth to call his subjects how is he going to claim them o re o ya go bitša balatedi ba gae akere Amen. o re na bjale o ya go ba tšea jwang he has already got the book of redemption in his hand Okay. Right. glory Amen. or I feel like singing a hymn. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. Yeah. All the host of heaven will assemble thee. Amen. Hallelujah. Amen. Oh my, talk about the singing now in heavenly places. Or what will it be? Ge taba ye re kgona go bona bohlokwa ba yona re le mo gona jwale ka ara mmele o wa lefase pele re tsena ka ara tlhatlogo Amen. re le mo leemong le re kgona go ipshina ka yona ra ema mo ra gotlelela ra tšea nako ra theeletša o le dipula ra no theeletša Yes. yo ba eng taba ye ge re le ko legodimong Yeah. Amen. ya go ba taba ya letao le legolo ka mola Amen. o tloetse trone ya tate Hallelujah. o tswile morwa to be he is the son of David. Yeah. Amen. Amen. Lena lena bana. Amen. Hallelujah. A ke re ke dire lena ka go ba morwa motho wa hae was associated le go ba morwa Tafita ga gagwe. Amen. Nako e le morwa Tafita ke mo a ileng a kgona go ba morwa. Hallelujah. Amen. And then gore a be morwa motho e ra gore tshwantse a lopolle dilo ka moka tše Adama di mo latlhetse. Amen. Le a tshwara ke Amen. bjale nako e le morwa motho e sa amana ka tsela ele ya malomo. All right. Amen. Hallelujah. God help us. Amen. O ka se prepare millennium o sena batho ba millennium. Yeah. Oh. Le tshwara ke Amen. bjale ebe a ka se tšea setulo mola ka mmotšiša ba rena o se tšea neng a re no not now ka baka la gore o be a sa nyala o be a tshwantse a nyale pele
Amen. Now, Brother Branham Uri, the seventh angel's message brings in this marriage. Uri area for 3.5 years. A real nyalo. No rea quarishitiri nyala. Kaur message uru amwela. Uri fire ring on the head. All right. Hallelujah. Oh, yes. Amen. So, we are that's why that is junction is in him. That's why we learn about to receive anyway, now hallelujah. In that day, ye shall know. Urinna, Kimota, Tatomo, Nagamo, Linalemo, is a big ring. You cannot do it. Hallelujah. Now that's why it happened. Little thy kingdom come. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Thy will be done in earth. Oh, not on earth. In earth. Okay. As it is being done in heaven, but it is that let it be done in earth. Because that's forever. Into you to an earthen vessel. All right. If you to like an earthly vessel, Marion Brennan, yeah, in many earthly vessels. That's why Brennan power. Yena wole langili turana chama onakayo. Ibe itamokriki. Amen. So that power. Yes. Yebe wole langili turana kwa Indian. Imo soshangu. Amen. So yeah. Kawaran. Kuto hunja kain. Hallelujah. Oh, it's the King of Kings. Message you has disappointed the Satan so way. Yeah. Sure. Amen. Hallelujah. Maramugim. Amen. Amen. Ramlewa Amre. Is that all right? Amen. Uri. Hallelujah. Amen. Left the father's throne. Come forth to his son to be he is the son of David. Right? Amen. He is the son of David. That is what Israel thought he would do then. Remember the Syrophoenician woman, Musariola wa Borena. Wilare wenamrata feet. Wilare wenamrata feet. Azmara. Marahare Lord. Yeah, correct. Yeah. Kaurga madresa kam. That's right. Amen. Kore vamos atrás a Colilio Bangon. Yeah. Amen. Amen. She got a revelation. Amen. Amen. Dispensation ni beli kamu. Yemwe taka. Isefi. Mara msadi wo. Arai kamu. Abulela chaka kwa. Ami chaka mu. Are tulu amalbe. Amen. Kila
botsa tere a ne Bibele ya le tsebo tsere go ntse go lebelle botsa ke ona bogele tsere go bontse ora ba tsana ba e hore le tseba ke ba bangwe ba lena ba ka sekwe ba se ba mpone ke tsa ka mo Amen. Okay. Nete bula. o namela thaba ya mothare o no re mola trone tlo ba ngona a kere e o e bala mo Revelation 21 ire se etsa sa kwa keng ke kwa a o nyake le tjatsi ga e ma right mo trone tlo tselela ngona haleluya Bibele e langwa amen ga e ma mo trone tlo tselela ngona Bibele e spiritual bo gore aya ka kwa Gale, hallelujah, amen. Again, my Ulvan throw the right straight where it is coming to stand. After one move, at the Lugolawe, Kapwa, New Jerusalem. All right. Iri, Petros about Havaku, hallelujah. The resurrected saints and the raptured saints. Brother Brandon, that day all of us were there. Amen. No matter I didn't know what Okay, I don't know what's happening. Why are you beyond the curtain of time? Abo alle belela batho ba le ke ba boneng kwa akarusa na kwetele ka moraore I saw you all there. Baba wa na se joro sokolowe motho mo je ke a re o bona ra moka re nang tla o re ba la ka morao so ba o go re motho o re bona bana hallelujah. That's why brother Moses, there was Moses. He died. There was Elijah. He raptured. We were all there. Represented. Amen. Amen. Go to a Jorono Vamo first one. Cower. Because the house even doing you. Amen. Amen. Listen, Amen. Is that all right? Yes, sir. That's why I'm trembling. Why push your namana utushaking when I go to you push a wood to Lucy, Lucia Drone, I'm a to me. Ntoje di related trouble karuna bwemwe uweza bari uliche chona rilo shala ditebe chediruwe mara prende mutu ora these things are simple. Simple moga I went up prende marari yobile he is the son of David. Kemurata vi amen. Israel be inyakalo mestulo mara opola msadiola are murata vitas molevele mara opola blind Bartholomeus arwena murata vit retolo kaur uba mita kasalin sona moye mara yanayo ilego murata vita moyena ase murata vita moyo Amen. Amen. Moyo. Kimore. Amen. Amen. And Jesus, knowing what the plan was, Heba mija ka utsewa ore le anoke. Bona ba sa tsebe. Ure ba ile baba o le ka mo apele jore ba mo dire goji. Le Pilato ba mo mshore na mona. Aba o goji. Aro bole. Dele ura Pilato. Kingdom of na. Mara asial fasi. Kebe kingdom yaga ili al fasi. My subject.
balatedi ba ka be ba thaba le ntshwara ke mara hore le ne le rapela le re mmušo wa hawa mara mmušo wa ka a se wa lefase ka gore ge nka be mmušo wa ka e le wa lefase le balatedi ba ka be ba tadiang mara lena ge le rapela le reng le sana le nage mara le tshwara mo le sana le nage e re le be le bolele le re thato ya gago e dire ka mo lefase ka tsela e dire yang ka mo le godimo. How glorious this great thing. Taba e kgolo ke ya leta go boa kae. Left the Father's throne to take his own throne. He now has come forth from his intercessory work. To claim his own throne. His redeemed subject. Amen. 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 All right. Amen. Amen. La bona hore trone ya keng le bona hore trone ya keng ke great. Now you can never speak about the Son of Man until he has put on flesh. Okay. Amen. Now that's why Brother Branham Mosadi, she is him. Amen. That's why. Amen. Throne. Move. Yeah. Amen. All right. That's why Brother Branham it is perfectly the individual with God. Amen. The heart Amen. is with God. All right. And that and it's on ourselves. Amen. Glory. Amen. Throne ya ityangi. Lena ke and you are. Batho ba sa garametsana. Ba palla go ra ngwana ba ba pallane ba re God bless you. It's not. Go. Ba rile na ba re taba e yo direya kae. Are where the carcass is. Right there. It's so chia o mongwe ka twele o mongwe. All right. Ka ba ka lao ke pelo. Amen. That's why over the message was perfect faith. Brother Brennan Moto mo bochago. I ne taba o litikone la o ke man. Ai ka o pastor wa o kai. Ke magareng ga motho le. Glory. Amen. Now the pala shift completely. God has turned the corner. But while in their groupings and things is no longer working, wow. It's just that only. That's why I am creating in you. Amen. Hallelujah. That's why one day you shall desire to see one of the days of the Son of Man. Days, not one. Desire to see the day. One of the days. Because even if the Son of Man can go Abraham, even if the Son of Man can go Alumunaming, Elimuratafi, then Uchanji Ati said the same day like that other day of Abraham. Amen. Even Mudimo hape mo gae? Even linswi li tagomo. Jale kare Abraham ebele mo profeta linswi la yenge. And then mona go yarna gape tshwantse be linswi gabe di le tagoyeng. The same thing. One of these days you see. Amen. And then it tla ba le ka putulo e di le na America.
ya di ya ka tsela e tshwanang le ko South Africa le le fast ka mo le halima le alimela one side over on the other. Read it in Luke chapter 3. A hona yo mongwe wa batho bo ba reng ba tomo kaleja ka lo ba re wena you are low down there ka o re taba ya hae e mo go yena le his subject. Amen. Lena ke zana amen. Hallelujah. Bana ba la ile nga o tsa Pilato a re ba be batalo dale e mo yena le bona ntwe e felela mo ke kopa ya hae le bona. Amen. Amen. A re boele re ba le mola o Ephesians mola chapter 1 mola bolela mo re thopa e o ya dila etswe maranyo go efa mo lena bana. Amen. Yale o diile ho itse Amen. lesana lena bana. Amen. Lesana lena ke Amen. Amen. Verse 8, but then I want 9. Maragnore. Ibalo tomaga 7. Yo re bone go ka yena topollo ka matsela a gagwe Ke le butse kare ka mo go yena in him. Ere le ka mo yena. Re na le topollo ka madia. Amen. Ye re le ballang di ka moka. yona tsebalelo ya dikarolo ka lehumo la kgaolo ya gagwe ye a re humisitšego ka yona ka botlhale ka moka le tlhaloganyo ka moka O re diileng? Amen. Amen. Oh, a re ditwe mo. ka go re tsebisa sephiri sa thato ya gagwe Mpe e be e le mo yena. Bjale o di eng? Le swara. Amen. Bjale ke tsona tse a bego a di rata a dula a di beile pelong ya a gagwe di na. O re di taba tša fit. Amen. Bjale di diileng? A re diileng morena ma. Amen. A ona se sengwe bana ba morena. Re ka no kitima marathon. Ra dira dilo tše ka moka. Yena ke yena mo. Amen. Ke yena re dileng leeto la rena re tlo le gona ka yena. Amen. Le na le nna kereke ya modimo. Bjale a ona se nna nka thwa ke isa se bolela. Nka yora gore makhafola a dio tamo pele. Mara ke dumela gore ka moka le thapetse morena. Yeah. Amen. ke tlo betha matsogo le Hallelujah. Amen. Amen. bana ba modimo nna ke tse go lekole ntho e ke kole nna Yeah. ya Amen. tabe ke kgolo Amen. ntho e ke nngwe ye ke nngwe Amen. e feta dilo ka moka e feta le mebereko ya rena ka moka le dikolo tse di ditseneng ka moka di lekane le ntho ke kgolo kore ke tsone ka e lekantšha leng e feta dilo ka moka ya o ne o tseba gore kana wa tseba Son of Man ebile a re tlaiša nako e telle lekole motse mose ya go ne ntho engwe re nyaka ga gone ntho engwe re nyaka re nyaka yena e Son of Man Amen. ke yone re nyaka Son of Man a ene o ra mo profeta e tshwane dilo tse dikaone re a e nyaka re bele go botse mose Amen. re tlile ka nako e botse so re a leba bana ba modimo let's sing a worshiping song Amen. ke bona pina se re ong dipeleng a re no opelanyana e ke le re opetse then brother mabotso o tlo no re lebogela dilo ka moka ka thapela bana ba modimo let's be in the spirit of worship in the spirit of prayer and then re leboge modimo jwana modimo tlo re bula matlho re leboga amen o lebele Oh
believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Lord, I receive. Lord, I receive. Yes, my Lord. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. Lord, I receive. Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. Amen, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen, Jesus. Ra go leboga Wa Modimo wa rena. Amen, Jesus. Amen. Yes. Hey, man. Yes. Jesus. Hallelujah. Amen, Jesus. Ke nnete mare. Amen. Amen. Ya o leboga Modimo wa rena. Amen, Jesus. Yeah. Amen. Ke nnete. Jesus. Man. Amen. Hey, man. Amen, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen, Jesus. Thank you, my Lord. Amen, Jesus. Hey. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Yeah. Ya motho e mpe ya kgona go fetola mo pelong ya motho e botse. Yes, Jesus. Yo mora matla o se a tla go bona la ka mekgwa le mbueno. Ke thereso a bophelo. Wena o fetotse pelo ya hae. Amen. Le wile go di mo ngware. Amen. Le gore rena re tle re gone go bona hala re tshelele ka mphao. Amen. Re no malaika mo kgotsa. Amen, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yes. Amen.
modimo wa maatla ka moka kgolo Ya o leboa modimo wa rena. gore ka tsela eo o tlhola ka ona Amen. le rena o re dumeletse modimo Thank you, Lord. re ka itumelela Thank you, Lord. modimo ra maatla o se go tlisa tlhola Amen. go bolela dilo di emele Amen. re kgone modimo aka Yes, mo Lord. phetong e feleletseng Yes, Lord. bofelofelong modimo ra maatla o se e be rena Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. modimo maatla ka moka kgolo Amen. mo ga o rele Amen, Jesus. a le ko mafelong a mangwe mo pele modimo aka sa bole dilo tsa matso tse ngwana Amen, Jesus. ara bolela lentswe la hao Yes, Lord. Hey. le ba ntse Man. batho ba 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 sa tshwantsa ba sa tshwana le go lebelela ka mogolo Amen. ka mokgwa wa setrae modimo aka Yes. ka moka Amen. ga ona motho a ka di emelela modimo a lebana le kgolo Amen. ona ka gore feta Hey. Man. Amen. o dirile gore o mo kgonishe Amen. Amen, jale Jesus. ge mosanka ga wa fela a bolela wa le mo gona mo kgausi gae re o bone le maloba modimo a re hweditse gore o sa le modimo Yes. Amen. Yeah. mo motha modimo wa bophelo o sa mo ba modimo a nola O jwale. Amen. ga wa fetoa Hey. Man. maraleng ka mo modimo a ka re a fapafapana Amen. o na le ba bangwe modimo aka ba setho nako e nngwe Amen. ba no kgwetsa ba bangwe e le makgolo Amen. ba no kgwetsa ba bangwe modimo aka ba le ka mokgwa Hey. Amen. Man. mara molelo wa mofuta wa go kgona o le bantšha mofuta e ba Amen. le le ga wena o le gona modimo wa Hallelujah. fela ka leina la marena jesu keresete Thank you, my Lord. gore modimo wa rena re kwele botlhoko Hallelujah. gore ga o rele Yeah. re ruta modimo wa gago wa gago Amen. o kgona o phela bophelo modimo wa matla ka Amen. dula hao matlhabarena Amen. la sele modimo a ka karolwana ye nngwe le ye nngwe le mo re sa kwešiše modimo Amen, Jesus. Amen. nje re le gona modimo a ka re sa ngangane nna dintwa modimo a Ay. Ay. re thuša modimo a ka o kokobela ka dinako Thuša tsa Modimo. mo. Hallelujah. Selo ka moka modimo a ka gore kgona le tsona ka tsela Mo ya re- Jesu ka tsotoro marena wa rena Amen. le bua morena sheo ka tsela bana ba ba diwa hao A o jwalo. ba ka moka modimo a ka o tswa malapeng a o Amen. Hallelujah. mo matla o tse morena ka leina la morena Jesu Kriste matla otlhe lwelela modimo a ka metlhabo ka moke ba kopanang le yona Amen. ba fetiše ka lela Oh, Amen. feditse selo Ai. matla a modimo a ka kgona dilo ka moka Amen. o kgona mo bakgalabeng ba kgekolong Amen, Jesus. le basading bakgalabeng le maswana kgona mo baneng ka moka modimo a ka o isa maseeng Amen. le modimo a rena ke a rapela o mongwe le mongwe o etse modimo ra maatla o se tshwarollo ya bothata o ka leina la keresete jesu rapela modimo a ka moya o bileng le rena ka mo wela o sepela modimo a ka wela ka gore lotile wa re sepediša Amen. Praise God. wa gago mo lefelong le modimo Hallelujah. ya sošambe morena wa mmaka go matla ka moka o leboile o wela morago modimo šala le bana bao mo lefelong ba boloke modimo a ka o ba šeufatša lebelela modimo a ka dilo tša bona ka moka morena o ba tlhokomelele tsona Amen. bitso nna keresete jesu mapolo a sa fapano o leboile modimo wa rena Amen. šetsa maatla ka bontšhi modimo Yes, Lord. wa house na Hallelujah. molapo o bile ngwana ka moka Yeah. o emiše modimo a rena gona jwale ka mehla ya ka o sa felele bitso nne le phela nna keresete jesu mapolo a sa fapano mopološi le marena wa rena re a leboga amen Amen. Re ya leba bana ba modimo gore modimo a kutswa tlhonofatse a re dumele bana ba modimo le gona le lefatshe le lengwe Yeah. Amen. a gonne ka mokgwa re tlo e kgona ntle le go dumela ka mokgwa Amen. a re dumela gore there's another world amen ye nngwe ye le mo kgauswi le ya rena mara a se ya rena
ke ka mo modimo a leng ka ona. So God bless you so much.